você yani. Onko na Radio Mulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Radio Mulando Vata, Mekauti Kanda Vatamai, Mai San Francisco Kipurupura, Sema Mai Ngai você yani.
Radio Mbulando Watarto mai wakatarati ko niya weekenda na ilaw-law na Breeze Tucana Brothers and ay kami binakanimoni tindindani karu sanga bulu kadioni singa ni bulo January bekito Amerika ya sa singa tusi titiko bekemendo mai viti wakanduni binaka na ken mai tiko butiko na buli ni ndo tali na mbaki vongo ro ndolu rosanga bulu kava wakanduni binaka tiko yani bekemni ke sara na itumbu bekemni na ngone na dauni be susu and kena sa tiko buta kitali tiko na buli ndo tali na mbaki vo wakanduni binaka tiko au kilani bunga bekemni na ngone au ni sana rere nana makitu na kena tiko na buli ni kua wakatala kena bekemni na itumbu sa do wakasamataka na walu na madhao ni sereki sambundo toka na ngona balabu mendagi wakasamataka tu na beka eroninda waka authority vale so na prokaramu beka tu wani tu na so beka na vanua ni ngande na beka vao yao ni wakasamataka tu ni tu wana tu merau ni na ravako ngai tu kina na ngone waka ngataki tu kina na ngaunai walu na madhao ya teko butali tungo na buli na do tali na mbaki vo waka nui ni benaka tiko yani au kelani sarire waka rau binaka sartungana ya ni vuli na kena teko vuta ki tali teko na vuli ni ambaki vo ongo ka o waka samataka na serea na matanithi vo waka wale takai koia na vinaka mbeka kina teko vo ongo na vuli menda na sanga na nondengu da nguma tua takasara teko na vuli me rauni lakidava na ambaki da rauni raibuki mai dangai Dage wakandi taka ni nda sulia na nondengu e nandu tali na mbaki ni buli ongo. Sema ni dhabanga na tambana dhabanga ni buli o ni buli tikina veke mnina sa buli tiko e na buli tordake. Veke mni back in a high school. Ka wakatanga kina veke mnina primary school. Wakandui ni venaka tiko ya ni na radio mbulando vata ni nandu na mbaki venaka mbaki ni buli na mbaki ongo ronondolu ruasanga bulu kava. Sa mai sivatonga na tolu e na ruasanga bulu na meniti. Veke to e na tombale vongo San Francisco to toka tu nanraki dinanga ni ke mami sendono makatiko ngango nanraki batambata ya na lomani na moni madhango ke mami wakilani via kata-kata toka bakalilai yo bakamuria toka mai na itukutuku ninraki era bakarita katiko mai nandau ninraki ni keto na wakilata li tiko nanraki uda na tiko buta ki tiko na singa buke lulungo ngo senge moni tibe keto mataka na via nraki vena katoka yang ga imbongi ni mataka daki ni buke lulu to sana bakila nanraki susu
tua. Sana via mirimiri na uda tau sara tiko na tau mbi tiko na uda e na vei esa e California e so. Ka savati ko ana ia ni mai wakani de sendo no makatinga ngo nan raki uda sena nan raki bata sena vula bata ia totol wal tungana to sininga una waka samataka na lomani vida ngana madha mengo sanda na tiku vuna tali tiku ani na waka samataka tiku manango na vula dhaba na spring kela na vula i tumbu meka ni waka ndono tiki o mai ka ndono sama tiko mai ne kavini kua waka nuni venaka tiko ani se venga na vano ni sama tiko mai kina ni tosa venaka tiko na kena garavi tiko ni tavi ni ando na moni madha venaka vekianda na moni madha onda sange me waka nanda koe talego o te oti tiko ni madha ni vula ngo na vula January waka nuni venaka tiko ani o waka uilika tiko na kavini kua na endua na itala endua ni tukutuku me maleta tiko na nonda do sasanga menda visa taka tiko na kainda kania tiko vuvo ne mbaki kena veka and raun kana non dei tubo tiko sena New Year's resolution ge levo vekanda and the waka tiko ni New Year's resolution e ana non da sanga menda waka binaka taka na non da garauna madanga na non da mula waka tiki kenda na kainda kania na non da wako koayango kena veka vauya ia sema tika mai ona ge wase tiko yani na veka so ka o kilani raun na veva kongeti tiko na Viva karara mate ki tali tunga na nonda sa sanga tiko menda waka binaka taka tiko na nonda i tuwa ki ni mbula wako koe ango ke na nonda kania tiko na kakana mbula i so. Waka nui ni binaka tiko ani se venga na vano ni sema tiko me kina na kavi ni kua. Te indua manda na i tavi sere ni mbera ni ndanga i rongo tiko ani na ve tala no e so na ve ulu tanga i so. E na mai dhaura ki tiko ani na nonda i wasini ngona vata. E na kavi binaka ni kua moniti. Na i ka ruasanga vulu ka dio ni singa ni vulu January na monito kani ngo una vuninda kua. Ona ve waka mbula tiko ani kim do na sema tiko mai na kavi ni kua mbula binaka merse ini halafaki binaka wakalewa na sema tiko mai unu taka ni on rombula mbula binaka tiko mai Santa Rosa wakatelanga kina ve ako sita wanga ni sau ni mbula binaka pini saraka nade waka nuni binaka tiko ani ve kim do na wakalesi na mbula FM nui taka ni tosa binaka tiko na venga ravi mai Sanagori wakatelanga kina ve Tevi Tavasu mbula binaka waka nuni binaka tiko ani ve kim do and Amax Resource Limited mai lau toka wakatelanga kina ve langi tuibiani ni mbula vinaka wakalewa na sema tiko mai le meki seni mbale mbula vinaka wakanuni vinaka tiko ani vikiamni wakatela kina wana boso levu Steve Murphy vengana vano ni sema tiko mai kina na kavini kua mbula vinaka tau wakanuni vinaka tali tungani vikiamdo ke kiamni ke sara na timi ni volleyball netball o ni waka rotiko kina sota ni Bula Bay and ka tolu sanga vuli singa ni Bula Machi. Hey baby, white folks gangsters in the door. Hey baby, stunting with a stack with them bull. Hey baby, riding in the lap with a move. Hey baby, I'm in the club hiding. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, I'm in the club hiding. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, I'm in the club hiding.
Sick with it, crew. Doyan Robina kana maraman ita. Do samba di ba kusu-kusu be. Yandra naita. Kita sili katalo mande na Orange Lounge. Maleka. Gua san badi kata-kata bina kasar tunga toboy sembamba kau.
ngai wai dala tukin nambata. Koe serengan kori, sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu, kitu sana gale bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, barau te itu buka manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta to ide ni ti, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te buteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tamani bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kuloka na mataka, kina wala kuloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubeke na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Mebakani sa ngusoti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi nyambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 527 ono vitu va 51 sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka na ngola ni kibali lo te buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, ko ni lenga sinu ingaw-gawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu be kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be kemundo e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dawa sa tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talanga na nondo specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kaya na bungatale. Gora na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mbulando vata sabato ngai rua sanga bulu kabana miniti me vana kaloko kenda waki kamnina sanga sema bulu talitiko mai ken ndua tale na nonde wasini ngona na kabini koa ke baka sanga mataini ngona poni sema mai kena ke retunga ke rauni uni ngai waseto kayani na nonde to vata vata donga na share ndona like ke rau telangani uni ngai subscribe ken YouTube channel ndo mbiu ke ditiko ni kina na viporakaramu ke sara ndo mirongo ditiko na nonde wasini ngona vata and vea kabi subscribe ken radio Bulando Vata and a YouTube channel ningeroni na lisaraba kina na videos na vitala noa ke na viporakaramu ke sara ndo mai rongo ditiko and na nonde wasiningo na vata na vea kabi ia ke wakaoni na wakamuri tiko mai na radio Bulando Vata to manda ona vea wakabini vinaka tiko mandangani ona sengani o adana wakabini vinaka tiko ve kiomani na lewe vitu sangabulu na undolu wakadada sa boleka talitungoni to ya dobayani na walu sangabulu na undolu na leo ni nonda to matabu vale na radio Bulando Vata wakabini benaka tiko bekiamani nanda wasia tiko yani na nonda to vata vatongo wakabini benaka talitunga kina be kambani ke desara karsa mai ando mai rongo tiko na nonra tuku ni be voli na nonra be bakambauti tiko ke na nonda to vata vatongo me bakana Divine Group of Companies na JJ's Food Shack wakatelnga kina to na New Methodist USA arto talanga na maoli mat arto ndo mai rongo ditiko na non reto i tuku ni beboli na non to bata batongo kali bundi na tiko na bakabini binaka ka wakatelnga kina na be songo so and Wanuango o California karabito ko ni tiko karani mai didi bakitiko kina na nonto to batabatongo me bakana Ethnic Media Services wakatel nga kina na Regional Pacific Islander Task Force na Regional Pacific Islander Task Force endo rongo ditiko na nonrito programo ison ulutanga so mbeka na itukutuku erto ndongan dreba me mai wakasabu itiko yani ndo mai kadi bakitiko yani na be singa moniti sivina vai na tini na miniti ko ya sorotiko mini sema tiko nga
ngā mai. Na buku onange wasi taleani na wika so member letter na nonda tō govi kenda tō nei tō kei, kenda tō na ngoni ni viti, matapu wale, mai viti kanda sa mai waka i tiko tiko na wanole bungo California, na nonda tō Fijian Health Fair. Fijian Health Fair Ministry, and na waka i dhuritiko, and na wula mai ango na kena tikini singa na vi tukutuku mataila lai tale so, au nangai waka matata taka tiko ani na ngone sana matata kina na weka so ke tu sesanga tiko me tubani waka winaka. Ia na kena i tukutuku mataila lai o sura tika manini se ama tiko ngā mai. Da na rongo da tiko na nonde wa sininga o na karatondo we toko ni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force ni sivina wā and na tini na miniti. Ko ia, na mother sao tiki roa vital no tiko ani ke Koa Lopez na ngone ka ndo mai we toko ni tiko wengarawi tiko we kenda tō na i tō kei mai na Regional Pacific Islander Task Force ke roa me vital no e na mother sao oti we ke mani na dhalata na vital no e au sare tiki mani ngai se mai ani siko mai ani na nonda tō YouTube channel o ia na Radio Mbulando Vata YouTube Radio Mbulando Vata YouTube, wakanuni venaka tali tuku ani veke mani na i tumbu na ngasini vuli, veke mani na ngoni vuli, senge tiko butiko ngoa na vuli, veke mani mai viti, ia veke to Amerika, sa wakadanga o tiko na vuli, sa tiko bu na laku tingo na kawida ni madhau ana kena mai tika butali tiko na vuli na yambaki ni vuli en vonoli bongo Amerika e senga ni toto wata tiko kena yambaki ni vuli ka tokila mai viti mai viti tokila ngā January se February ngoa ngai tika bongo na vuli e dhawani na December ia ina Amerika na indua na yambaki ni vuli e tika bumai na vula o kosita so na September so na kosita ko e au tukuna kina sa wakadanga o tiko ngoa na wasi indua tala wasi ni vuli ngoa na gele ke dhawa tiko ane na vula o tune au ke lani so veke mani na i tumbu na ndau ni vei suso ni sa na reirai maro taka tiko na kena sa tiko butali tiko ngoa na vuli wakani rando tiko bala na ngone so na ngone sa ndau enda so sa na so mitaro tiko ke na ke na koskosa mandanga i vale au tukuna tiko ni ngona so mitaro ke na wakoskosa i vale waka sama takasara ndona nungu nito i tokani waka ngona family friends endo tiko na luven rau dorobo ka sa me ngai ambaki walu na ambaki ngo sa kalasi tiko ia do tiko nga waka vita mani vale na nonro na e daka tiko nga do muni madhao ngā rtongele sota waka matapu vale ia o te aro sandu tinga na vita mani ngo senge tiko wusuta na ngo rosa tiko wata mai waka vita mani ngai ndo lasa ni ndarongo da na nonro vitala no e sa vai lasa ngo ni kila ni rosa vitala no tiko sa ve sa vos tal tiko ani ngo ne senga ni ve sa vos ni waka nda kila to no ve sa vos ni vele ngo na vi sa vos ni o ko me waka me ngendo valili tamana talitu na vida na madhao sao e tirtoru tala no takatiko mai ni sasama kitiko ro sasama kitiko sando kilanga ko sa bola ka sa singa wakarombu ka sana lisen suka nyona tando tono ko dor sasama ki ngone talitiko ve tamani ngone ni sa ya na ka do tukuni tiko tamano vi ko sando bola ka ni suka nyona ya sana tukuni tiko dor sasama ki ya tiga satu no ko na vida na madha sauti dor sasama ki sa bola ka mengo sal bola ka mengo na dragon bendor bola tenindo ya ngani non rona sa ko nga anda kila tu ke na marama dala ngani vale sanda don tunga sa tu no ko sa bola ka mengo na dragon mendur sa sama ki watatolo go ngone tali vita mani ngone ya vai las tiku ninda do sarava na non vital non vita mani go wakanuni vina katika ni viki muni ke sarana i tumbu na gasini vuli na ndau ni veisusu na kena sama i tiku vuta ki tali tiku na vuli na dua tali na mbaki ni vuli vina kongo sabatongo itini kawalu na miniti me vana ka loko me waka wa wakarita katika nia sivina vai na tini na miniti na ndi wasiningo na vata karatondo vito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do me rongo di tiki na vito tuko e soer tungan dreva me waksabu itiko yani ve kenda na ito case kenda na ngone ni viti kanda sami waki tiko na banole bongo Amerika wakam bimbi tiko weki anda to e California wakam bula tiko ani ve semi kasaivuna ni bula vinaka na sema tiko mai na kavini kua wakatala kina ve marama na ita Elizabeth Sunguturanga wakam ni vinaka tiko ani ve kemdo mai Seattle o ni taka ni senga sotini livu tiko na udha mai Sanangori wakam bula tali tiko ani ve Tukai Benji vinaka na sema tiko mai na kavini kua Divuki ni bula vinaka marama tau wakam ni vinaka tiko ani ve kemdo
mai serne hana buku ni venga rabi wakai duri tiko mea sanangori mareda lalanga vesi ni bula vinaka tau Lucy Tanoa wakanuni vinaka talitungani vi kiomani wakatalanga kena vi Melts bula vinaka sista wakanuni vinaka talitungani vi kiomdo in the city live with San Francisco Chelly Tambua dombula vinaka mai Sacramento mai Santa Rosa wakatalanga kena vi Salvation Job wakanuni vinaka talitungani vi kiomdo na family mai Santa Rosa bula vinaka pita wakanuni vinaka talitungayani na buku ni venga rabi wakai duri tiko na kavini kua senga talani ngula dhavitikina Elizabeth Bella ni bula vinaka Sonatani Pasina thank you brother Pasina for tuning in please share our page wakanuni vinaka talitungani vi D Lady D ngona head girl ni City Cruises wakanuni vinaka ni Dona madhau vinaka ni nganji na madhango wakanuni vinaka talitingani vi nandua bula vinaka ke Mbumbu Joe mai Pedaluma bula vinaka Eleonora Singa ke kemdo Kevin Matapu Vale mai Santa Rosa wakatala kina vinila chileto na wangaliva dombula vinaka ro wawo ki tikongo ke Melanie mai na Venuku mai na Dillon Beach totoka tu nanraki mai asana ya malaka tu na ngande rombula vinaka wakanuni vinaka tiko ni nandona madhau vinaka na madhango wakatala kina vi Samuela ngau lala moli nimbula vinaka Samuela nimbula vinaka Lithe Bui vinaka na sema tiko mai sabu ene kavini kua wakatala kina vi Lemeki senimbale nimbula vinaka Lemeki mbula vinaka Steve Murphy wakanuni vinaka tikani vi kiomani bingana vanoni venga ravi tiko kina ene kavini moni tendendai wakatala kina vi Suli Tuapati mbula vinaka Suli ibe mbakana bono ni sa tiko kina oni takani ni mbula tiko sandende saranga senga tuna bimbo au ni takani tosa vinaka tiko na venga ravi mai sanangori wakatala kina vi Nick Leonilangi vinaka na sema tiko mai Nick vinaka talanga na be bakarota ki tiko be bakatabuli tiko berna nonda en na buku ni venga ravi sen mai daka tu en mai bili new en longa new i California wakambula talitungani vi kemdo ke sarna sema tiko mai ngori mai nandawa oni takani ndo mbula vinaka tiko senga talani ndo ngule davi tiko kina mai na rere ndo mbula vinaka na kena tiko botali tiko na buli en na madhango ni takani sa tos vinaka tiko na kena tiko butiko na buli go mena nomani ke tiko ni sabo tunggu tini kawana miniti me vana kaloko.
na buona ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga saranga nikla na tapo menda vaka talutaka buka singi lutaka sa buka ya kapitaka ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tapioca kena coleslaw surua chutney gela ko pata na kena pie ng bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virtual giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se onga wale saranga lito miko may nanomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito li dilibata kanya na kemu katalo wasing lebo sa wanga kabi e may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo na bima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu be kemu dawe California. Bima mani ruwa ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu be kemu dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongo na Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Sengan din ni karaw rawan na daka vaka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta takatu na bengaravi o ia ketu na kenda to kakana na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda to na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka kanda u dren na to beto seki erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara we tartarangayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonreto stoa kina nomu mate ni katumba. Na Radio Bulando Bata sa may botong 5 na miniti me bana ka loko si binabayan na tini na miniti non di wasinangaw na karton do beto ko dito ko kina na Regional Pacific Islander Task Force kabakatan nga kina so nangaw na rito do may keretikon na Ethnic Media Services me son na itukutuko e baksabu ituko ani se me wakande o takitiko ani me raunin na bibu kitiko be bakarara matakitiko be bakong geti talitunga bakong pimpinan non tangole mai kanda mai sasangam bulatiko na vanua livongo Amerika. Koia u surit kamni na nama kita ngamai na sibinabayan na tini na miniti. Ya nangona mandangango au kela goin dona kaundo wase tikani bakalebu ndo talno takatikani bakalebu na kena sa bakanga takitiko bakalebu na nondo burubura na AI sen artificial intelligence sen mona liba bakanga takitiko bakalebu to so dakitiko nga na daka so sa bakanga takikina na mona liba sen artificial intelligence bakarita kiti ko mengo na doon na itukutuko may na CNN kultura rawa ni rota ni tolu tini ka tolu na undolu o ira kara daka tiko na tambano yasen na bakto tiko na tech industry tech employees sa solitiko birnon ra ibola ni baka diengo na bakyongo baka samataka sengi sentangay maya dawangango ni uti ni madawa ni matay ni bula January ka sa libusar na bano ni daka era sa bakadinguir tiko na non retamata daka na buku nga ngani kena sa bakanga tiko bakalibu na mona liba sena artificial intelligence baleta ni era libu ni labo bulakina kampani bakambuli labo na kampani na non daka taki na mona liba na artificial intelligence we kampani ngo e o katiko kina na eBay bakatelanga kina na Google ke na Amazon. Ka tukuni ni toso tiko na bula isa na toso dake talitunga na kenre wili na tamata daka era sa na wakadengui tiko na kena sa libu tiko nga na daka era sa wakanga takitiko kina na mona liba sena artificial intelligence e atalindu na kelandan do kaitu ni benaka na bakararotak na bula bakararotak na daka na mona liba ya
Anggo endo na kaya sandu tukuni tiko mai waka wasoma ni dondonu menda sana waka rutu kina ndanganga ruri tiko kina ndayandra vitali tunga kina ena kena sana ronina liado na ngauna ena sana waka lilita kina dhaka sena tamata dhaka baleta ni sana waka yang taki waka lebu na misini gei waka sama taka tingo ni teka butali tingo endo na mbaki wou teka butali tingo na wuli wiki mani mai vera na luvenda mai viti vera talangana matua era lista livuli endona kango mendana vakasama takatiko dondonu talbenga mendana vital no takatiko vira na lubenda menda vewese takatiko mera sanga mera ngara na dakadaka sena vuli mera livuli dana vika so sena matangali dakadaka na livuli dakadaka mbeka mera na kilatiko ni na yado na ngauna na dakadaka ena senga ni rao ni sasomi taka na misini sena mona liva balete livu tu na matangali dakadaka itu na senga ni rao ni na bakanga takikina na mona liva na ngandrebi nga kina endona tamata mena ngarava na dakadaka koya mbeka endona kai binaka me tona vital no tiko kina sengi tiko bungo na vuli vera na ngone me viti so era se senga tiko ni rakila na dava mbeka mera na vulida na science se na arts na tambana dava saramanda dondonu mera na vulida se na binaka mera na vulida e na dhaka ni na vida na ngau na vida na mbaki mayongo se na rau tinga ni na tiko nga na dhaka e ra vulida tiko ya ni na kena vuli roni na bibu ke bakalibu ke bakamendo to meto na wakawilika levu na dhaka so kaipinaka kina na roni kana technology nangonongo na Google na kake desa senga tal nito na dure ni tumba meto levangara na vi tukutuku so na tukutuku matela lai so sara sarangan nito na tambengan no to telefoni sen laptop sen no to computer meto wakawilika manda to waka sangara na vi tambane so na dhaka so na karawani na dhaka tunga kina na ngandrevi tunga kina indua na tamata tambuyani mena garava tiko sena dhaka tiko kina na senga ni na laki sosomitaka endua na misi ni sena mona liva me baka ningo sa kena vakarita ki sartunga ngo ni rawa ni saratekebu solitiko na nonrai bola ni dengu o ira na undolu tos tiko ko esa na undolu baka undolu tiko na leo ni banua si ira na tamata dhaka kara dhaka tiko na bikamba ni lele buiso ni sana baka ngata kiani na misini koya kau na numa mi wasia tiko mandangayani merani na soli baka sama tiko we baka raramata tiko baka bimbini tiko vutiko na vuli vike mando mai viti baka nuni benaka tali tiko yani vike manini tumbu kena ndau ni susu mai se vitonga na vai na dona miniti au ni taka ni makari tiko yani na bioliva ni radio bulan do vata se vinga na vano ni sema tiko mekina se bura da vangao ni sema tiko mekina ene kabi vinaka ni kua ke retinga ke raunio ni ngai wasia tok ngayani na nonda to vata na radio bulan do vata ke vakao ni sembera ni subscribe kina YouTube channel sembera ni murike to en na nonda to vata ngona Facebook page ke rauni dona like dona share follow us guys subscribe talanga kina nito YouTube channel sen radio bulan do vata YouTube vinaka bakalevu na vito ko nitiko mai vinaka bakalevu nando wasia tiko yani na nonta to vata ngo be bakambula tiko yani vele sani mbale ni bula vinaka andi atelaite vakanduni vinaka tiko yani vikemani vakatala kina ve Sherry Randy vinaka bakalevu na sema tiko mai na kavini koa bula vinaka waisale ko roy vingana vononi sema tiko mekina vakatala kina ve Sistavo ki Raf vakanduni vinaka tiko yani vikemdrono vitina ni mai Sacramento. Ano itaka ni anron bulan binaka tiko bu binaka na madha ngondo tale na madha wo ni ngaravitavi wakatela kina ve suli tua pati binaka vakalevu na sema tiko mai suli bulan binaka nik leo ni langi vakanuni binaka tali tengani ve kemunia na kavini koa sagatela ningula da vitikino semi kasaivuna marama na ita Elizabeth Sunguturanga mai Seattle vakanuni binaka tali tengani ve kemuni sagatela ningula da vitikino Cheli ke Andy Serra mai Santa Rosa rombulu binaka na vitinani Oyanra de kalatu nunguna numa nundarunga una Sini rosi ko sambil Kibabalangi o sangolekina
de bakada rakida tunambula senga tale nindua sai konga au nanuma au tuya wasaramai mai bola tangane Seni wata lili nangu ndalomani Diria wanangu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andu mona Maina ngauna Daruveirai matakina Senga sarani alirawa Votu veia matakamira Ise sambo nongu liliana Vumba uvoleka rosibula Senga tale nindua Saikonga au nanuma au tuya wasaramai mai bola tangane Diria wanangu ndombo nauna bambe kale endaruna sota tale Isa sobo nangu lewa movola matamai veia Banduana que me romo Ikundina na yalewa andu mona Ikundina na yalewa andu mona au tuya wasaramai mai bola tangane Diria wanangu ndombo nauna bambe kale endaruna sota tale Isa sobo nangu lewa Ikundina na yalewa andu mona Iria wanangu ndomo Seni wata lili nangu ndalomani Diria wanangu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Iria wanangu ndomo Seni wata lili nangu ndalomani Diria wanangu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Iria wanangu ndomo Seni wata lili nangu ndalomani Diria wanangu wakana nanu Wakadiri loloma nondarunga una Ikondina na yalewa andu mona Iria wanangu ndomo
Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong at San Francisco na kauti kenta patamay. Sama isi vitongo na vai na tinikan 2 miniti nonde wasiningaw na bakarutaki. Me bakar tondo vito koni tiko kina. Erto vito koni tiko mai na kena didi waki tiko na nondo watawatongo na vingarabi tiko. Kena do mai ingarabi tiko yani na nondo watawatongo na radio mbulando wata. Na isongo na Regional Pacific Islander Task Force. Doa na itukutuku kero me vital no tiko kina na mother sawoti ka unanuma erto kereta le mai me o tokaru takatali tiko mandeani ni kua ngo membaleta tiko nga na Health Fair, Fijian Health Ministry Fair. Fijian Health Ministry Fair, e na wakaidhuri tali tiko e na bula mai ngoa na kei wakandita ki tiko ani na tikini singa ke na vanua e na wakaidhuri tiko kina. Ia, e rauni wakandita ka mandangani e na ngonongo ni na wakaidhuri tiko e na kisenga na Marin County e na Sonoma County. Na via ke to vital no takitiko me e sangai tiko me na laki wakaidhuri tali tiko ani i Petaluma na vanua watanga ka wakaidhuri kina e na mbaki sawoti. Mbaki sawoti a wakaidhuri e na Recreational Center, Petaluma Recreational Center, tiko ngai na Washington, tiko e na esani e Washington o ya na e bola ka sarto ngai na freeway veke mni na sakela tiko veke mni na senga nikila senga na lenga na game beauty ko ani na kena tikin dua na ngona ketu sa wakandeta ka kina na kena ai tuku mataila lai kede ia wakatha sara na veka e sangai tiko ko me na wakaidhuri na nonda to Fijian Health Fair Ministry kena sangai tinga me da wakaungeti tiko na toke o kenda na ngone ni biti kanda samai tiko ena vanua lebongo Amerika me da wakaingataka na veka e soe wakarauta ki tu ena mantani tu se mani lako mai na matangali weibu ke wango ena county se na state se na matani tu se na federal koia tondo ngoma tua sartiko na sasanga roto na Regional Pacific Islander Task Force me wakandondoi sumbu mai na vika kedo ya kandondonu ka ngandrevi talinga me lako mai vikenda na senga walingani o kenda to na ngole mai viti ir talinga na ngole mai na vimatani tu lalai so ena wasa Pasifika kanda sa lako mai nda sa mai wakaitiko na vanu libongo Amerika senda ngole mandanga mai wakangande e tu na kai roninda mai wakangataka yanga wakalibu vikenda me wakambibiti kongo na kena ngarauni se na ngaravi ni nonda mbula na tambana ni tiko mbula se na nonda mai lorei wakapuni wai. Koea e wakarara taiki saratiko ka sangai tiko waka senge wakaidhuri tingo na kena betal no ataki me ngauna e wakaidhuri kina na Health Fair Ministry na Fijian Health Fair Ministry. Nanoma tiko ngo e wakatambakin dua saranga membale te kenda tau na i tau case kenda tau na ngone ni biti kanda tau samai tiko ngo i na vanua lebongo Amerika. I tukuna go California, dina ni na wakaidhuri ngai ke ia senga ni kena imbalimbale ya ni ondo wako i kina na ngoni tau ke kando tu mai na we state tali so ke wakaindo tiko mai Hawaii, se mai Seattle, Utah, se Washington, i venga na vanua ni wakaitiko kina. Ke waka ina mani tiko boli i sanango i California and ka vein dono maka na moni madhawa na wakaidhuri kina na Health Fair Ministry se na Yibasoti ana Fijian Health Ministry Fair. O so takatiko ya. Health Fair Ministry, na Health Ministry Fair, Fijian Health Ministry Fair. Ke wakao ni na dono maka mai na moni madhao ya, na venaka menda na laki wakayanga taka. Sangai tiko mera tona tiko ya ni na vitambana, tona wakailesi mai na vitambana ni mbula so. Ia, au nage wakandi takatiko ya ni me wakao wakari takatiko ni go, ia na mbaki sao tir toa tiko na tambana mai na Jewish Clinic, wakatila kina ortona Fox Home Health, ortona Fox Home Health, wakatila kina na Sonoma Healthcare, orto tiko talanga kina na tambana kara vengaravi na kena dikevi na dalinganda
ke na vi kalali taliso na tambana ni kena dikevi na cancer, na hepatitis B, ka na oka tali tukunga e na mbakiango, na kena maindikevi na TB, yes, na TB testing. E na sona kaere tona wakarutaka tu, na waka lisi karawenga ravi na tambano ia. Koe ake waka sembera ni uni lo rai waka wuni waingo, endo na ngona vinaka muni na ngole ni kena, ni lake waka ngataka na vika so, na vi tambana, era ngole miki na uira na waka lisi mai na vi tambana ni mbula so, karena mai tiko mera, mai venga ravi tiko veki anda tau. E seanga ni endona kau via, obvio wase ani kau do maro taka pakalibu tali taka pakalibu e na nonra venga ravi ringo ni rangoli tu mai rasuli tu mai na nonra ngauna mera mai buki kenda e to senga ni soma kino kenda to endona ka. Ya endona ka libu e to senga ni soma kino endona ka na ka endo last tali kino via o ni na nonra sanga mera lako mai mera mai beba karara mataki bebu ke tiko be kenda to o tia ando ngai tiko tali so na kani wakavinaka mandanga e rasulia tali sera wakarota ka mai o ira mai na vitambana ni mbula so karang dong ole mai na health fair vango era do mai sulia tali wakana gift card e so na basiketela lairangai dong bituki na so na kani loloma me katunga ni wakavinaka na non dalako mai o kenda sen dalako yani dalako yani na vi porokaramu vango kandala ki wakaingataka na matangali bibu ke ra tu wakarau mera buke ke anda kina. Koia, au bia bi wakaungeti tiko yani, sema tikunga mai kina Radio Mbulando Bata, e nanga imbiu tiko yani, na ngai wakandita ki tiko yani na tikini singa kina wanoa, na wakaidhuri tiko kina na nonda to health fair. Oia na member leti ke anda tau sartiu ngana i toke. Obia wakamatata kai obia wakaungeti tiko yani na mbaki sawati e a totoka na kena matai ni health ministry fair senge kena matai e wakaidhuri member leti ke anda tau na ngoni toke ia gai leo li lai ngai rangole ni kena ia leo rangeli rongoda tiko na ngone sawati kena na health ministry fair ia kara sangai wakarita tiko mai ni rana sanga sera vina kata merna tiko talangai ni kina koia au sana kadi wakatunga yani me dho sarna singa na ngai wakaidhur kina na wakandita ki tiko yani na tiki ni singa kena vanua na laki wakaidhur kina senga ni dona ka o nina soma kina lituri nanra e so era lituri era li reda tumbu tiko nanra se senga ka sa katumba tali tiko ngai yani ni nomoni rau ni na leilo rei tiko wakavuni wai. Wakatalanga kina na medical o ke lanio ni sa na rongoda tiko ni ambaki ongo sa tiko bu menda sa rawa ni na wakaleo fomu keve and medical ken non da raw ni lelo rai sanga ningan rebekina na insurance lelo rai wakabuni wai ka kito sanga tiko merna tona tiko talingayani na singoyana wakalesi na bukuni wakaleo fomu ke lani sobe ken toto sana bia lelo rai tumbeka wakabuni wai to sanga ni kilame tu teko bui bei bena bono me tongo lekina tumbeka na nuinga ngawa sena loma tartaru ni sanga tu na insurance be bembeka na bonua balni wai daba mbeka ni sakilati kumbeka sona balni bulai tiko where do we go, where do we start? Ko iau, beba kong geti tiko kina moni na ngoleani kina nonda to Fijian Health Ministry Fair, kana wakaidhuri tiko na bula mai ngo, sema tunga mai kina Radio Mbulando Bata mena ngai waka matata ki ani kina, wakandita ki tiko yani na tikini singa ke na vanua na wakaidhuri tiko kina, ka tona tiko ani kina, sangai tiko mer tona tiko ani kina na tambana ni TB testing, hepatitis B, na cancer, tumba nindra, na mate ni suka, na vekawao ya, au ke lana mbaki sa oti toa wakarita ka tiko biau e vidar leo vidar ngoleani, dona ka au ke lani tonga ndraba talitunga wakali wangona ke na lore na mata, di keve na mata ke na mbati ko ya ke to sasanga talitunga kina, mena artona ngole talitunga mai, sona wakali silesi ke wakae e rawa mera tiko yani na buku ni dikevi ni na bati ke na mata ka tiko yani na baki sauti so ali loro sarna dalingandra le dikevi sarna dalingandra
unitaka ni o tia sara wakamuri sartiko na bekai atu kuni na ngona merangai ngoleani kina me lelo rai ka sana rambeka ni na soli na nondra hearing aid koe ana bekawa ya e tu na wano lebu ngo Amerika tu bakarao me buke kianda kina o kianda tu mbek nga do lebu na ngona tu me wakawelewele tu se tu me rongoda tu na wetala noa se ngani to mani beba kandita ki sartu kinai wetala noa mbeka roni koto mai na nui ngawangawa na wakatitinga na loma tarutaro koea au kere kemuni se amatuk nga mai kina radio Bulan do Wata ni na do mai wakasawi tiko ni kina na we tukutuku e soka raunio ni nuinde tiko ni senga ni na mai wakasawi ani do na ka kitu senga ni wakandeitaka na kiana ndina kina lasu koe sarangango koea kere tinga ninge we wase takatuka ni we tukutuku ni takatoka yani na nonda to health fair Fijian Health Ministry Fair member leti kenta to sarangana itu kei ka rauni na mai bebu ke sartiko wakalebu. Sa sibitanga na ba na rosanga vulkan na miniti wakawina binaka tiko kina Regional Pacific Islander Task Force non rito be tokoni ka rawa ni mai tobe se mati tiko kina and ve singa moniti kina wakarombuka and Radio Bulan do Wata San Francisco me kauti kenda wata tiko mai. Ongo na programa Waraltaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Bulan do Wata San Francisco me kauti kenda patamai. And a radio Bulan do Wata wakanuni vinaka tiko yani sevinga na vano ni sema tiko mekina na kavi ni kua ni mbula vinaka ni taka ni tekubu vinaka ndo tale na madhawa ndo tale na madhawa ni vengaravi na madhawa wakambula tiko yani veratu vini prakashi venga na vano ni sema tiko mekina and na kavi ni kua Vinaka wakalevu, wakanuni vinaka talitingani be wanga tambu Napoleoni vinaka wakalevu na sema tiko mai. Ndombula vinaka na naitini ke na JJ's Food Shack mai Novato wakatelanga kina mai Santa Rosa. Wakanuni vinaka tikani vikimdo ena kavini kua. Senga talani ngule dhavi tikino inokia wanga bo. Mbula vinaka naita sandende onitaka ni mbula vinaka tiko. Wakatelanga kina ve Joey Manu mbula vinaka sista onitaka ni osambula mbula vinaka talanga. Wakatelanga kina ve Sherry Nguto. Nimbula vinaka maramatau wakatelanga kina ve marama naita. Bula vinaka nani se loki wakanuni vinaka tikani vikimdo mai Ronald Park. Wakatelanga kina ve api meleki Rusty vinaka wakalevu na sama tiko mai Laisani Mbale ni mbula vinaka andi ate laite wakatelanga kina ve Sherry Randy onitaka niyo ni mbula vinaka tiko senga talani ngole thabi tiko na Serengo Waisale Koroi mbula vinaka mbula sista Vukiraf venga na vanoa ni venga ravi tiko kina na kavini kua wakanuni vinaka tiko hani na Radio Bulan do Wata San Francisco na kauti kanda wata tiko mai.
doyan robina kana maraman na ita. To samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kuarsan ba di kata-kata pinakasartunga toboy simbang bakaw. Gay way dala tukin nambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau baga singelebu se baga kabi, barau tegi tu baga manggo sanggai to toka na buno ni kana. Mai na menta tu ide ki, kena baga singelebu se baga kabi me bakana baga sekera. Na sui, ika tabu teke roro baga lolo kena vida tale. Gira ramo klana menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tambang di Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge, tolo-tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Toki nunggu tadi kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. Meya dabo ningelay taura na hepatitis B test na madaw sawa. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kambi bikina maniling dikebi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Dan rembeka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso-oso pakadada ka? Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula? Kuwa nilenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu benua. Ruwa na bima manione na kabini buku lulu bei Kemando California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando biti. And a radio bulan doa wata San Francisco. Mekauti kanta wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kena na kakana boga bitki me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi nan dalo sa tabioka. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya itigo talanga na nono specials and loma ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandray pai kaya na bugatale. Gora na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era radio bulan do bata sabot ngoi rusa ka bula ka 5 na miniti me 5 na kaloko 7 na 5 and 10 na miniti dan saya masar tali tu kani kina nonde wasininga ona ni tabu kalawa ke Mrs. Titilia na itini and baka tangi tali tu kani ni kua na nero vital no na monite na madha sawati kilani bonga bikim ni oni atalata nero vital no na madha sawati kongone ona baka tangi tali tu kani kina ni 7 na 5 and 10 na miniti kanta baka binibina katiko kina JJ's Food Shack and non to bito koni rauni ke rondo mai betal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini na bukuni ulutanga iso ka kero kelani rauni na beba ka ungeti tiko beba karara mata kita litunga beba katabuli litung beka na sona ngona ka lebu sarna ulutanga rambai lebu na beka so ke rondo mai betal no tiko ni kina and nonda the wikalawa and beka bini monite ani 7 na 5 and tini na miniti no madha sawati awa mai wasia tiko ani na itukutuku karto kire tiko mai na bat na mata sena na bali bola arto benga rabitiko and ken gobe kenda na mai na wasa Pasifika kanda mai wakai tiko e na bono lebongo Amerika waka bimbi tiko bekenda tu California ka arto benga rabitiko ke na arto daka bata tiko ke na tambana ke na bali bola liu ni kobana i California sena Governor's Office koya na AAPI Asian American Pacific Islander arto mai andua na Zoom ka bakai doria na madha sawoti ka ke mami ke rekena na Vingarabi and wetambana ni wako i tukutuku e so sena media outlet ni
kona ethnic media outlets, ko ia ke mami kireme ke mami tiko ke the ana Zoom ia ana bukungona ni kena waka savui tiko mai na tukutuku member letter na ITINs and na tax identification number. Ko ia na i tukutuku saranga mai na wali bola liu ni kowana i California sen na Governor's Office i California. E rua na state na Weke manioni na gebe rongo ada tali na non rto I baka madala na baka lisi baka madala tiko babalangi na Zoom ninge scroll sombiani na kena link e sambiu tali tungai ani e na non to bata batango na radio bulando bata. Ia baka dada saramanda na kena au bia baka madala takangai ani na beka e so e mai wasebe ke mami na singa e na madha saotika kere me ke mami nge baka sawe tiko ani weke mani na non da weke mani na mataweo kani. And we tiko ke the Sari, California. Sena ethnic community groups i California. Ngo bakarita ki tiko mai ni sa Ruana State e rau sa wakalautaka na kena wakaangataki na tax IDs and tax identification number. E Ruana State, Colorado, ka wili talanga kina o California. Wakadadao ia na kena sa wakataraimenta wakaangataka na tax ID number, wikenda na senga tiko mbeka na non-the social security number ia. E senga ni kena kiongo ni na susumitaka na social security number na tax ID number e senga. E tukuninga ni rauni ko baka ngataka e na sona banua ka ngandrebing baka kina na social security number e rauni ko na baka ngataka talanga kina na nomu tax ID number me baka na nomu lindolaba indo na nomu account e na bange sena bank account e rauni ko baka ngataka kina na nomu tax ID number watia sa tukunitiko e rto baka ritaka talitunga mai na singa ni rauni wakaangataka na nomu tax ID melindua kina na nomu driver's license. Ia koe au wakaritaka talitunga na madha sauti au semberamanda ni utobolea ia ka wakaindua rauni laki wakatobolea mendua na nona tax ID e rau sara na kena rauni ndua biko na tax ID ngo na ngono binaka ngo me ke baka o sa mai mbaki ndua o asala ko mena mbaki sa oti ngono bina kasaranga ngoma o sanga kina mendua na nomu tax ID lebu na wanu erndo baka rotaka na nonda income tax returns e wira na tax preparer e ratu na bibo no ke nga i California ratu kina rauni kola ke da kaba kina ndo na nomu tax ID ke re reto mo baka le fomu mendua na nomu tax ID kartona ngandreba kina na nomu passport. Itu nga na form au kila na W7 mono bakale wena me rauni nandua kina na nomu tax ID. Ngai baka tau e na ilabo e ralaba kana kena isau na isau ni non-revenga rabi uira. E senga ni isau mi na kena bakau na nomu formu me le indua mai na nomu tax ID. Senga ni isau mia na ilabo enda sau mai so labaka na ndua na nrau 5 so e ronan rau 5 na ka erto abakarita katiko e na Zoom ngo e na madha sawati so na banua e banan rau so e 5 sarnan rau e baka tau saranga e na nonra kambani nonra misinisi ke na lebu ni labo e labaka wa indua kasanga mendua na nona tax ID senga ndreba mendua na nona tax ID ya au ke lani bunga beira era sandu be to sandu be ki lai takatiko na i taukei era ndau lava katiko ira ndo nandrau 5 so e ronan rau ndo na marama ndo libu sara au sandu libu keira kina na marama go ndo benga rabitiko e tax preparer talanga mai San Jose au koe ndo nandrau 5 tunga ndo ngona balau ndo keni sautunga ndo nandrau 5 ia sa nangonongo e sa ruanan rau tiko na ilabo endo lava ka tiko na maramango e na vei ngona endo e lako ani kina me lindua na nona tax ID koia ia na ngandrebi kina na nomu passport me tiko venaka nomu passport me valid tiko semberni expire na nomu passport rau nindua kina na nomu tax ID vaba so te rau ni na rawa e na nomu tax ID se rau ni ko wakaangataka kina na nomu tax ID endua arto wakaritaka vida ngana ka arto wakaritaka tiko mengo establishing a financial history to you and your family to kilake de i Amerika ndona kai na ngandrebi baka lebu se ngandrebi ke baka mona mai sasanga taka ndona kana mo vale se na motoka se dava nga obi bolia e na ngandrebi kina na nomu credit
na nomu roni tuku na mbeka na wala tuku wakan dinau. E wakadhawa tu na nomu sosomi kala ni bunga bekenda tau to nrenre toka na nondo tu sanga mendo tiko benaka na nondo tu credit koia indona kai roni na wukea ke wakai senga na nomu social security number roni ko wakai ngataka na nomu tax ID me wukei ko na nomu to build up that credit dua tali na nomu sanga mendo na nomu leseni nin driver California driver's license na bibu ke kina ke wakai indu tiko na nomu tax ID au tuku na tale, au sembera ni u kila indua mea rawa na nona tax ID, nona driver's license, nona waka ngataka nona tax ID. Yang ko engei lako ngā mai na matha sawati na i tuku ngo, roni u kai tuku mataninda bui, senge me waka sa bui tiku ani ngo, rongo di tiku ani na radio bulan do vata na kena rawa ni waka ngataki na nomu tax ID me bukea na nomu driver's license, na nomu sasanga taka bindo na nomu leiseni nin reiva, koe ave ke mando na sema tiko mai viti, ve ke ando tō talangana sanga ira tiko na weka me rangole mai, en dua na kawina kai rauni rada kabarau tiko mai viti, rawawarau tiko, non ra waraka tiko me rawa ke na kani, non ra me rauni ralako me kina, dua na kawina kango me ralako ralin reiva, ra wulin reiva rawa, ke baka sembera tiko ni kilanan reiva, ke sa rau nin dua sarangana leiseni nin reiva mai viti, dau makasara, balete ni raun, lako me kia sana rau na kena mai visau, mendua na nomu leiseni nin driver California na bibu ke talangai na nomu bangar daka. Dua tale na nomu talava na nomu bank account e na bibu ke talanga kina karauni wakainga taki kina na nomu tax ID kena uti o ya ni rauni ko wakainga taka nomu tax ID ke wakai ko bibu liendo na vale mo sa voli vale e na nomu mai tiko Amerika kongo na tax ID e rani na buke talanga na nomu wakandurin bisinisi ke wakai endua na itubu tiko ya mai wakandurin bisinisi se sasanga tiko mendua na nomu bisinisi e na bonoli bungo Amerika you need a tax ID, sena IT number. Dona taro ke lani ndau tarongi wakalibo na rawa ni na expire na nomu tax mo na nomu tax ID mo laki wakabouta katale iyo na rawa langa ni na expire and you need to renew it ke waka iko sa solitu mai biko indona nomu tax ID gai oti tolu na yambaki ko sayang sartunga ni o file taka nomu income tax return mo sa mo wakanga taka kina na nomu tax ID o ayanga nangu na rawa ni na ke waka sayambaki tolu iksembera ni wakainga taka na nomu tax ID number to file your income tax return nga nangona nangan drebikina mo na lako li wakabu takatali sili get it renewed na nomu tax ID na expire ni sawati tolu na yambaki ke waka sando nomu tax ID iko sando wakainga taka tiko na yambaki na buku ni nomu income tax return senga niyo nangan dreba mo na laki renew takatali na nomu tax ID o au ni taka ni sama tato wakadada sara ke waka iko waka tax ID na mbaki sawati sa tiko mai nomu tax ID ngona sarangango sarani ko file taka kina na nomu tax income tax return karawa ni na nomu etuku ni na lebu ni labo rani ko na taura le sutale tolu na undolu kena lewun dondua tolu na undolu lima nan rau rua sanga vulkadio nan dola ke waka na mani daka taka na nomu tax preparer ngai redo ka iko tiko na nomu tax return na rani na lista le mebi ko na nomu tax return kena balambale na kena lewun dondua rani na tiko na tolu na undolu lima nan rau rua sanga vulkadio nan dola ke waka indona ngone bua indona ngone miko mo claim taka indona ngone ke waka indona ngone tiko beiko na lubemu se makumbumu kai ko kelani koroni baka rita kayani wakandina taka ni ngarawa tiko na ngone ka senga tiko nindua na nona social security number na ngone sembera ni ambaki lima lak sombu rawa ni kona claim taka na ngone ka rawa ni na soli kina biko donon rau tini ka vitu nan dola donon rau tini ka vitu nan dola ke baka donon ngone tiko ibali sembera tiko ni ambaki lima senga na nona social security number ke baka tiko nona social security number ikoroni file taka na nona claim taki koya ni ngarawa tiko na ngone koeroni o bambo te ado sarambaka na mbaki tini kawalu
Ya mantanga na ka tu bakandita ka mai nem bakiongo this tax year ka rauni na laki bakalio fomu kina filing your income tax return. Ono itakan di sana matato ya vikio na binakata mo na ngai rongoda na kena vakamadala vakavalangi scroll sombo sambito tiko yani na link ka arto baka matata ka tikina na kena ndau na ve kau mai baka madala taka tiko ni ngo baka dada sara ko ni taka ni rau na nonta dingo mampala tele na kabango do complicated tu baka mendo fichi e ferfere tali tu ninda sanga menda rongoda menda tora binaka ya koya vikem do na kemni na vinakata mo ninge rongoda na kena vavala ngi usrit kemni ninge scroll sombiani e tiko yani na en anonda tu bata-bata ko kambiu tali tiko ngayani en anonda tu YouTube channel Radio Bulando vata YouTube tiko tal ngakina ndo na channel mo ningai reda kina na tuku so ndo mbiu mai na mai vertona Ethnic Media Services and Regional Pacific Islander Task Force se vertona isong-song ni AAPI sena Asian Pacific Islanders Organization karto daka bata kei na walibola liu ni Kobana i California, sena Governor's Office California. Au ni taka ni sana matata tiko yani na bibu ke tali nga be bakarara mataki tiko sona loma taro be tiko nga na tax sa teko busar tingango nangona ni nonta rao mental lei file taka na nomu tax return, nomu income tax return au bakarere tingo sa $1 sartika ni kua, bambata sa teko busar tinga ni kua na kena rawa ni sa teko busar tingango na nomu federal income tax returns ni kua sa teko bukina nangele ke daba tiko ne ka tinika 5 ni singa ni bulo epereli teko li daba tiko ne ka tinika 5 ni singa ni bulo epereli the IRS typically issues them within 21 days of accepting your return ke vakanan dua mai na nomu silini and daka tak ngai na o te rosang vulkan do na singa mai nango na reto dingo makina se ada ni kina IRS na nomo income tax return nomo file taka na nomo income tax koya ni taka ni sana matata ti koya au baka reda tal tingo de sombe kan itu tuku endondo no me na baka matata taka ti koya ni and to bakarita tinga mingo fill out your return accurately and completely electronically file it and select direct deposit. Ya ke bakau ni na dakabanga maletini sobe kenda to sambu to kabina kasartonganon to bakasama roni to dakatanganon to income tax return. If you're doing it online or to bakarita katinga mengo select direct deposit. Ni ona lakuan ni ona reda na bono na taronga mai. How do you want to receive your payment? Mo na dingi taka na direct deposit. Ya talenga yani berambeka ni o bakale dakaba na mo bakale wena na formu ni no income tax return dena vinaka mo na wili ka baka matela lai na vika ken baka madala matela lai vikenda na senga tiko ni se matata vikenda yo ya usando ranga bia mo bangranga mo laknga vi Sicilia na nongo income tax preparer mai San Jose vebu ke baka libo na maramongo ke baka tiko so ni sema tiko mai neka vinikua vi lidaka na nomini tax ni sangolem beka sa lidaka ba tiko na nomini tax in do talik and you paying so much ni vi tartar mai oronin so lebe kemani na number ni Sicilia na nona address talangai tiko mai San Jose sanganin do kina na nongo silini ke baka mo ni na numa tiko deu mai market te ki ko tiko ya ni baleta ni nando kina nongo silini senga saranga senga bau ia au kilangani o kwendo bebuke na baka daba tu na berberea ni nomu income tax na beka au sasangataka ni be tartar mai rauniong kesulia ni bekem ni na namba ni Sicilia kando be buke saranga baka lebu kilani lebu talanga bekenda nangoni to ke sali buke kenda baka lebu Sicilia mai na mai San Jose. Sas botong ko na miniti me 5 na kaloko na kabi na kanimoni tindenda ne karusanga vulkadioni singa ni vula January rere sa sivi mbaka na bosa na kabi ni ko baka nuni bina katiko yani ya kilani o sanga tinga me
me anga tiko na kai me vital no taki tiko ani se mai wase tiko ani na nondo to wata ngona Radio Mbulando wata San Francisco. We ngana no ni se tiko me kina na kavini kua ni takani ni mbulu vinaka tiko to so vinaka tiko na venga ravi se mani tambana davanga ni venga ravi tiko kina. We wakambula tiko ani na ser kataravongo ve emosi na sivi ni mbula vinaka wakanui ni vinaka tiko ani ve kemundo ma indena rau mai nandi en na nomundo maru taka tiko ngori nan raki to toka tu nan raki mai asano ya waka bimbi tali tingana na vina no miongove serra da kau tava bula vinaka sista waka nuni vinaka tiko ana vi kemundo mai Santa Rosa no itaka nion rong bula vinaka tiko waka tela kena vi laveti mbali suva ke kemundo ke sara na sema tiko mai New Zealand mai Australia na vi sai Australia ke na buku ni venga ravi tiko ana nek waka tela kena vi ratu vini Prakash ni bula vinaka waka nuni vinaka tiko ana vi kemuni ratu vini ia kalani sambeker na sena rarau takatik ngana gitu ka bakai durni anambongi ni vakarawai ya sawatungon ngaya sonongon ndana lusi sonongon ndana wini vakambula talitingani ve wanga tambu Napoleoni ni bula vinaka api meleki rasti ke suli tua pati bula vinaka suli vakanuni vinaka tikani vakatala kena ve laisani seni matiavi venga ndavano sema tiko mai kena marama sista en akabi vinaka ni moni tiendendai onu itaka ni onro bula vinaka tiko. Moon
maroro ya boli tuongo menongu Aubo sayala yala Nina senga Ale au namona Kena seva nikona Mai boroka Wale nangundina Toka utabaka Buana ya longu Kamida ninongu Ibakarau Lili seri nangundu ambau Nangundu ambau Nayangamu emai Wewe ni usu Tonga yitoku Marora ya boli Tuongo menongu Isama mainongu Waunanumia Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Semi Rossi
E sengan dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi. O ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni driver, se senga ni waka motoka, kandau Dren no te tūbe to seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli, ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 Toluva Diwa ono Saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburi ani nanomu yaya. Mai nanondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Nongu chisu nongu badua. Dorongo de na vima mani ono kena vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani rua ene kawi kena tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Na lewa ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda vaka talau taka bosing lewu taka sa bukaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono menua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na ve matangali kaka na tipgina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kena gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua tatni gelago bata na kena pie na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga le tomiko mai no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rutuli dili butaka ni ke mukatalo washing le busha wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E na radio mbulando vata sa 7:05 e na diwa na miniti o kenda wakike menina sengai sema boti kumai na dua tala no de wasininga no vata e na kabibi na kanemoni tenda indai ni karusanga bulaka dioni singa ni volo January. E bakana keni bakarau do rongo di tiko e na vea kabi ni moniti na non de wasininga o na ni dawi kalao me bakain do me ngarabi tika ni kena kirondo me vital no tika ni kena ki Mrs. Titilia na itini e na veulu tanga so e kabututuna non dambula ka rauni na vebu ke bakalia sona ngona da senga so tini ndo waka sama takatu e sona ka e ke baka da rongo ni mai vital no takiani e na rawani na waka bure waka sama talitung back nga be baka ngeti be baka rarama te talitunga yo yana usutu tiko ni nonda I wasininga ona ni dawi kalawa e na be kavi ni moniti be baka be toko ni tiko kina na JJ's Food Shack e kavi ni kua e na mai toka rua te kitalinga kina na ni roa vitala noa e na madha o sawati ndua toka ana no na oso Mrs. Naitini na kabini kua ka kero sana dasana ronga talemada na niro abital no tiko e na madha sawati ve kemuni na dalata. Sibitongo na 5 e na tini na miniti dawi kalawa ke JJ's Food Shack. Dawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini and a video goni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California and a radio Bulandumata San Francisco. Dawi kalawa ke Mrs. Titilia Naitini and a video goni ni JJ's Food Shack Santa Rosa, California and a radio Bulandumata San Francisco. And radio mbulando vata San Francisco sa sivitong na 5 na tini karua na miniti da waka vinivina katiko ke na JJ's Food Shack wakatalang kina vi Mrs. Titilia Naitini. Nona do wanga lala tiko etu mai menta mai vito mani tiko kina mai vital no takitiko na vikai so kana vuke tiko na nonda dawi kalawa. Waka mimi tiko ni sengai tiko vuvu talengo endo na mbaki liwasar na ulutanga kirondo mai vital no tiko ni kina na waka nuni tiko ngani na viva kongeti tiko, beba karara mataki tiko, menda tosa tiko ngā ki liu. Se wakadawa, Mrs. Naitini?
Iya, una. Nimbula una. Nimbula, unitaka ni andona muni madhao vinaka, ni wakadhingu vinaka na muni madhao senge o tingango. Iya, dona madhaw vinaka. Leo talangan ongong anta baitep tiket tukinay. Iya, senga ni leo nangalalay. Da nanu menta tok mga iba ni senga. Tiko tala na itubutu ba ni vi songkostong kanta lewe na tu Sa sona beka na itubutu ni matabu wale. Tano stoki na weekend se. Só não conheço, ambundo Andre sarangau, sando kai meu saco tu mtanga ni reda nungu talivoni. O sa pupulo tu mtanga sa ruti o sartungaya, Luxury, Erando kaisa. Doon beka nangona sana roni vaya tu sa kumandanga ni reda nando tu talivoni, se tu rongota nando tu talivoni me tu dengu bandai. Ya, gete kubungo na mbaki, unuitaka ni te kububinaka na mundo mbaki na matabu vale na naitini. Sa wakadhawa te kumanda tu sa mea dhawango na katolo ni madhaw ni vulango. Matai tiko ni vula. Iya, una. Te kubunga na mbaki, te kubutalang na tubutu baka Mandara bakanta roa vital no tiken na mada sa oti au rongo tal tinga na numro vital no tapotike na tokeni divine na kampanye na divine ke kala tiko na kame da tubu kina yo nangono binak ngame dan tubu ka kina ena tiko ni ambaki yo ena da tubu ka binak na tiko ni ambaki una Kaya kani marome daw na nembag sa financially kaya na rali sa andan mesarangay kya at the end of the year meda tawle meda kumuna watay na itutuk kedi ni kain da talala tumekin na raw siseng ngite ko na lang menyambag mango ken sa kilay meda sa takaw ng evaluation and te kunyambag Dina todo quando vakarita ka o Mr. Peter Lee o kilani so talaga vikim niyo ni sana kile Peter Lee do turanga do vakambisi ni sile utaka may biti do tuguno kwa na stock taking wakala na stock taking na ngone daba kinembaki te ko nembaki era ni to kilana vanua me to te ko kina daba so tiro ni to na vakabena ka te kenda to kina ia to sakila tali tinga vikenda to na to ke to sa mai vakaiti ko ngo Amerika ni sa lebu tali tinga na to matabu vale sa ngoli tiko mai rangoli tiko mai na green card lebu sa ngoli tinga mai na nonra na ena ngole ka to kila vaka lebu ana ngoli tinga mai vaka sarvanua ia sangai mai to sangai ado mai sangai mai visau ni to batuba dero Nia vakarita ki te kumea, ando talanga na tikina roni doro vital no kina ni ku, Iya, una. Iyo, terus medende tu ke una terus na reda toka, sona ndende sta mana monis kenda mete kina. Enda na suili pa sala tipo virer sangela ko buti mingo, ena vi kamera na ba baro te kirkina. Patala kina vi store si tigo mai vit inda kala so sandong dir to mai e vada wana daka me kiri ya santana ya sara santana suili ni kina na baka sala vera na vi kamera mai merba baro kina ni rola ko mai ko au na ko ikutune ti kala libro la tunga mai ra ikutulong gore libro la tunga mer la tunga menor la wangande la mai pangande salang me ke sanga me bisawe Iya, nangono ko klien don me sabi sa um betiken sa kila Amerika na puno nita kavakai. Ne dindo sala ko me ngante sa tiko na mutu wa nyo na mai tiko me ta kanaka. Iya mo sana boro teki ko tiko mai. Matai na ta kavaka there's no guarantee o kel ngami ko matak sa ta kavakai. Babonga ke ka sa tu na ratang me dan nela mai. Dina. Sata kabaratang manong planning, satu kun ratang may bisa na nung connection sike, po yung nabiyalakan muli ta kazaka, klansin ka kaun na ramit pinay. Iyo, yang na ko kahit tingin kina the importance of planning ang katugtubak ka. Kaya lang may ngande mo tanga sa nung mo na may takasakang tanga tul na bula, masati ko may na nung mo itugtubay. Dina. Dina todo, kando na nunggu tokani kiro vital no sarti nga nambogi sa wala tiko mo ko sa tuno ko o sa nunggu sa sanga tiko me ulakani ya go kiro sa vida na mbaki o sando tuko na tiko wai ko lako mai sa sanga mo lako mai bala teninda kilato na itu baki nimbula me viti sa takibe anga tu na isa unida kadaka ko ya o sando wakaungi tiko lak na tanga mai me vida nga na bula geli stale
Ya, go sange tu kono mo ko eu sange bakandi takango ni sandundo nga mi una la komanteani. Ya. O tia sange ndona kanu go marau baleta nungu tokani go baka kiro sabe bole katitu elila sa kiro sang so tini bi bole kat kina tadingo. O nungu tokani go baka mi kiro sabe tadini tu na ni rubi bole kati koe au sa dona kana nungu marau taka ni satu kono mainin sa sasanga si sa gai pakaraungo ko me sana ke lakon dina mai kanga usangi tu kono boa mai na vi ka ke deu tu kono ki waru taka me ngo usangi tu no boa ker mo sanga mi ko torara mai no mo driver na no mo license ni driver ni mbera ni ngole mai na vida na bulango ndo ruba baro tiko kinango that's enough time me ko ni lako but then you kila sa around ni na kila toka na driver ye me takam seranga me rao na nona license ni mbera ni lako mai ando na ka kau bakan dina taka ni bebu ke baka lebu bakan bimbi ke baka itunga ni tubu menda lak mai da me daka nga da listale e na bebu ke baka lebu ke baka ni san river rau toka mai and duang na ka mai na vida toka na ka kiro na vital no kina ni ko but that's really important ka rawa ni dakaba ni se tiko ra mai viti Iya. Iya una kwengo rinto na endon back na requirement weekend sana tiko ngoe esteng tiko na America ya endon kamena tiko ravi ndona kila merani bukeiko ena no mai taka bale telu na taka weekend ni na orang tiko mai o taka ba kaya wa e be una no experience no la mai sa tuntik mo la mai erna taka ke ora kila eu sindon re mai biti matenga ni ka tiko ni ba sanga mai no lesen bate sim do TV ki ana main rep tegi ko abu ki ana kasat ko nyali bi abir no colleagues ro tiki sar lumai ka usanga ka ba ana ngono san no kilo mai tiko yo bina ka uno sin do la ko mai style no do la ko mai ya o do mai scout I do my scouting usando pare da rato na do tiki o se lo tunga me bata ka o sin me da ka ki yo no ngono sanga la me ki ne da ka sat ko bi ya da ka ba ro me no lesin so I had to do my license lako mai e we wo ke kai seng we kem ni no motik mo ni no meda ka ke ona en von restaurant no mo livin mo te ni kin but mo ko ni belo ke kiting but California na no e we wa ki so e von mo le we au do ba sam tak ti go ni sember ni re bona no do von do basi you la na public transport e do ma tanga na bin ko na ni si ngana 10 minutes rento na wa mo di tok mai we ki to ke novato mo di sa re winsta ma te no job ya una ida que aya we so ba corona basi e ya sa que asar nga usaba buli dia les talibiti le ka manong leseni mo ren les ma main driver so that's one muna na no mo da no mo driver mo claro ta menan driver ya da talento na ka endaran no man daran ni ba sal kin virna nonta Rabo ting merna mai zakazaka. Mai zakazaka. Endona ka bimbital ngango na bank account Iya. Na bank account. Baleta ni kila otia mona ni sana ni kona somi o somi mai na cash kama te ke ka somi mai na labuganga. E tutu yando na ngonongo e tutu yando na pononi zakazaka. Merna solia tu me vi kona labuganga ba ya so esa rara ngabira na cheke erna soliani na cheke ona somiani na cheke se ona somiani ni sana na bank transfer erna vakotanga ni razel nga wakanga na M-Pesa bikim do na tiko mi viti esa na vati ko ya na kena ena raw ni na vakota ba ya nei labo baleta ke baka so erna numala ka mai yo kunin dolavan dona no mo bank account ka mandai kunin dolavan dona no mo bank account ya o tiao sali daka so era vati ko sana soli mai na cheke yo o ko sana ngi vola na cheke voata lindua sana ngi soli ko na daka soli ko na ya dai ko ka sa rovi vakandonu itaka me soli be mbosa ni daka me na volia mai vola mai mbosa ni daka na cheke ki voa ka sa vakandonu yani yo o te ani ko na lako na likuta na cheke matai ke baka na li cash taka ko e na doni la ko na so matali kinai Dani lawe kono somatalkina ka vida u rongoda ni mai wakadada wewe kani saranga ya. Balata ni koe ka kauta sa volei mai buana cheke me liwe so taka na cheke ngai mai solia nei lavo so na ngona e ratoro i rando nei lavo kela me so min baka ni nonra
ni kena volei mai vira na check si so na non lako na li cash taka na check e tiko talengana i lawe na so mikia ia o tia gai lako na ngone lako kina ngone sulia ni kina vi ko nei lavo na ke misau e sana senga ni tau dhoko me waka iko a tuvo tume kina se na ke misau iko kila but that's just the way it is ia na roni na mai waka vulenga Eu na bina ka ngor ni dorbi tal na tangna tikina ngor dom tar ka mono sia kila vi kenda tono ngoni biti ko to sa dewa ra mai tai to sa la mai ke esta no mo tu tiko vi ko dono di to kan dono kan ni ko na la mai ngon mai bangar ta ka yo kila ko na mentality ni spoon fed me ka kere me da ka veiko kere vi kimi na barlok te me e sindoi ki ana mai ena pakalelinga ona sana kaseti but maybe I'll say it like that bale tala dava bale to kenta ke veiki ona kenta saliu mai kenta mai da ka te ken it's not an easy life markelati we struggle to get to where we are veo manda una ko tukone lako mai se sanga na motoka rono kumbasi bolo kita kadaka osana living tunga yani but ini sanga na motoka osana gaile sumai vale na mo ni maza wa vai ai e songo na da vekere ride ni vira na kai vata tu vira no mutoso e sino na lele wa gai stota le una sana no musarbanga vira Viki storan do sulia mera clara kere right rasulia seng mendangani so mo non rambeni sini Dinda todoko clara kaya me da buli tiko no ngoni biti saba kaya mata tunga weekend na bulan ni bakararabi iyo bakararabi tu yani sengan ni salak me Amerika asana na mateni mindset me tiko weekend na ngoni biti lang mai ke iko mai daka teki ko mai daka teki ko satu ke na opportunities ia sanga no mitai vo iko na me daka mo na takau no mitai ke wondam bastiko ada mo san rebo ada mo volendo no motaka ya na kame da voli tiko ke ba kam tanga o kerra tiko vindua alu vinaka so mo tanga na bensinye baleta ni na motaka ai werente o satu no tiko California na bono lewe iyo ni na dame na motaka iko na sinso na so mo tiko to kin motaka na kena repair na registration renewal na biambaki na smog kakebe na tae volie gendo na dona ka wakasamtaka no mniko tada ka minguru so man soni benisini so etiko nga weekend na wakana nanu o iyo go na vida lima sambul mbeka na dola se vasanga bul na soni benisini go senga ni do wakasamtaka wakani wakarita ka minguru senga walenga ni so minam benisini na motoka na wea entia ke na nona ngauna na ngauna o koe enreiva tiko koe wangalala tiki koe mai me kutiki muni ya mendando wakasamtaka talitiu nga ko nga o tuku nea mena so weekend waka mendando take advantage take advantage waka miku waka mamanda taka tumbeka nga o iyo kongo e tamata lotu ortongo mata buvali lotu that it's okay miku no mo bula wakararabi boli bao ya ko nga kenda tamata ke tiu nga da sasanga teki kenda mai ninda lako mai kenda sasanga teki kenda mai senga ni rambeka ni ukaya senga ni binaka it's just not fair menta sasanga teki kenda keda mike unge me vararabi taka tiko na nondambula boa indua tali ko sasanga teki ko tiko mandanga ko bakati ko sa tiko talenga na nona itubutuba ia tuve so weekend da na vivu ke tu na yalo ni nonda ka waindina da ndo vivu kendina ko nga ya ke ro na viva ko ngeti tiko benga ni nyo kento mandanga wakati kento to meto no wakasama tiko ndo ya una no transport na no mundrai bandor vital tikin na bi kamera baro tikin na ngerlak mai but ken on expectations so no sadana ga dorong ga bango orto assassin tal tikiawe iya tarong ba binaka what's the reason what is the reason ko ya we kem ni na baro lak tik mai mudi kilabi na kay binabuno ni na may toka kina binabuno ni na may toka kina ni sa sangat tikim ni sar mo ni takafat ko o ya una nanguno sa decide takin mo may takafakay ke nyo sando lang mo tamay liyo kami nung scouting nangulak may bakatakakan mo takafat maybe nanguno sa alak may kinong may takafakon may panggaral katako
Okay, lang nga may ele, usalak mo abo kinagir. Sangir wabo, kaya amber niyo ko kami San Francisco. Sangir wabo kibiro no kubikil, usa ko naman. Au sa tunggoy ele, au sa ala kami, oy, bertarungan niya, tabulis tayo, kaya siyang. Au sa ala kami, kung may bangkar na kakak. Any jobs? Sa ala kasar nga, nakira na kakak. Kaya, antalak ngamay, hindi sa tabarutin nila kakak, antalak ngamay. Kakak sana pakarutu Pakarutu na kakak, sandang kay redo, di na kunti kaya Yan nakakita ito na rin toka. Wag kina corona o may na ID na ID o klas sabi so mbek na kaya unang ko sa nararasan mbek bikin to nito ngoy San Francisco California na nandoon ng ID bikin ni San River ti ko mai o kala kaya lalatimbe nga nanguno naron ni mga chicken mo lesin ni bitie Kaya nga bimbing ano kinmastanga no mo ID o klasa ba kararote kita nga nangonongo na no mustanga no nando no driver's license ke California so you can get that no ID no driver's license kaya kasi ang tanga niya no driver's license you can get an ID may DMV na una ko karon na patunta ni kinong na ID blata na bibu kino no mulistanga minto no bank account keno bi kataloso Iya, dorang mo ID nararokina nanong bank account. Kaya ko tuntingor yung naklames ko na check so iko na biya wala dua. Kala kaya ka nanondor bitan lo tingon darita. Ngoda ka mga like do it for a while until ko saran ni takawara nanong blata mo ran ni nga kay otherwise you become a burden to that other person. Ana kam dakilati bisinro nya na bakara rabitik nga Makatan lagi na una, beso ko sa dola kami. Totol nga nung kami, sa ating bako ilabo sa raibit, Hindi na sa so, bako ilabo, balatan ni Randy na utang min roda bondo, that's one. So, okay, good. Keep sending money so miraya ni nanong dinaw. Sanggo ta katakateki ko nung muti ko o sandolo lang beso, bako kita na ilang wibit, sangga mesyang ito na kayo tubira. Yatalan to naka-menda kilati ko, Yo tiko o sabe meti ko so mina no mo transport ono so meti ko no kono tiko kina ona kano na bai sulu ngai bebe so tunin raki ona puna kata na sulu bat sulu kata-kata na ngono pango na ngono dilio kakita mem na paro tangana na nonda tiko na bono libungo Amerika se vai weekend to na California na ilawa metori ko no metike sangai tiko no milawo mono randi bako tiko Dina. Pati so da inda gibi tal novango sako sarangaya. Viso minga sako ke saranga ni labu ibiti sarangay mai tu merangay wara katalitu na next paycheck Koya baka so nanguna usanga nindo understand takarawai. It comes to planning it all goes down to planning merakilati ko may so el weekend and though I think they give a wrong picture to where na matapo wala may biti saran mo sana rin tabako ilam tu kan saat ko binakiki ko eda kata ko siang ko eda kata ko rin narani tabu timbangan na couch na palitikina non tiko nampat-nampatan ala ko mata kami pon bas ke kasi ni drevo tiko ko ya ni bambi bilin sanga may taw yawo Yun sa gamito yan. Kaya mentana merna wasebi na katakoira. Okay, na sa may tiki na ilavo me na roti tiki wat kene ilavo me kawibiti. Ya mo iko talanga ndo tiki ndo talanga kao na bakandreta katiko non tabaka uli tiki anda menta like savings Tiko no me expenditure no me ilavo me na mona buli kene bising me tiki talava tiki no savings. Den to ngona and sena dono ngona palavo na senga bakini dono mutakavaka. And san ritori ko na ilawo o sa marroiti ko I will tips on the university when it comes to why you need a bank account what the kena no mo vinda no ilawo mo plantaka what goes to Fiji what is here for expenses what the kena no mo savings Di na to ko Vida na kakiro sa may viewasi takatiko ningo matai Goin dua sarangana kai raun yuni da kabaro mai ke bakau ni sember ni lako mai o yana nom ni lako ni le vulin reba da rauna le seni ke bakau mandanga
Kia wakamanda ngai senga ni rawa na laiseni, me wakani sau lewu tali tok ngā, ningai sa sanga tiko muni lako mai. Iwulin rewa tu manda ngai, ba te lewu ira sa waka moto kama iwi te lewu na weka, ke rauni sanga manda ngā mo ki lara toka nan rewa, iadho ngā mai kena ngona to tolan duan no muni sa iadho ra mai, dhaka ta kia muni sara na DMV. Kia waka endua, o ni sa iadho mai, ni sa via lako na DMV, ni sanga ni kila endua, mena ko tiki muni na DMV, se o ni sa rongoda na radio mbulan do bata na ni roi wasi ni ngonongo, ni iadho mai, ningai sanga ningai tarongi rato i vali. Endo na kai, roa vital no taka tiko Mrs. Neitini ke una na DMV, me roni do mande kuti au, me o lida kabaranungu ID, sena texa, sena driver's license, kia waka e rato kai me vali ni rato sanga ni kila, ni we tartar mai. We tartar mai na radio mbulan do bata, una buninda kua se titilia na itini tiko talenga e na messenger. Kirora ni webuke, e tu e rao ni tu na alu ni webuke ndina, i o vanga e webuke menta dhaka taki kanda na kena ngona totolo ndundu ai. Kuninda laka mai, sa mai teko rana dhaka, sa anda mai wele saranga. Bale tokilani lewe watiko e sa ngole talenga mai, sa mai teko sarana dhaka, ara tura sartunga na i vol ni wele, sa rao na live in, ako sartunga, sianga ni, I don't need to drive, sa va sartunga na wakasama. O sanga ni ngandreba na nongu bank account, bale tortung gortu sa wakarau takatu. Dona ka, au kerea moni na nanumatiko na dhaka na caregiving, e sanga ni ko kila na singa e rani na tamusukina na wura ni laboya, ni na rani na vangutunga, rani na otinga, rani mbongi ngani ko mataka sa otital na dhaka ya, Iyo, no guarantee. Koe na winaka me tona wakarau taki kenda tautu kena, ni na rau ni na vai ana dhaka, so driver's license na ID, me rau ni na wakararo takatalinga na nomo ni ndolawa na nomo ni bank account. Ia, ndua talinga na ka ni ke wakao ni sami tiko na wano ni tiko kina. Awa se tiko ningo e tiko talinga na nongu wakasama Mrs. Naitini ni ndau lako talinga na vi tala noa me waka mera senga ni ndau vi waka ungeti me na tuku ni senga. Kuni dhakavanguri mbaleta kila na lindrenre na muli ustale mai se na rau ni na tombo niko mai dhaka o tia nangai ke wakai ko waka bank account kai manda. Iyo, endi nangori, yang ona na wuna, mbimbi kina na nomu ni tuba, moni kilati. Iyo. So if you're here, moni mai dhaka, these are, nakango ya wiko na ngandreva ma dhakaba. But kesi yang aiku sana mai, ona mai wakao ngā tali tiko e dua, Yeah, koya, you become a burden, to your friend, ko tik mai. O tia quando tu kona, o tinga usana kaseti. Kia wakao ni gele kaseti, o sanara ni netu koni sa rongo roa tu kuna saranga mai ni na mai adho na kango, Ni na mai adho ndi na kango, Una kauna, ona vea takorotak tal na kau tukuna, ni ko gai bivo no mai ko sa klani ko mai dhaka, Jika okay, olah kami pangande, otia usan mai dhaka, yo jika sana mai dhaka mo kilatiko, na nomu ID mena dhaka, sena nomu bank account mena dhaka, ko kena mena dhaka kembali tu mena bakararotaka, na nomu vito sa kike, bakararotaka na nomu dhaka, pe bakai kutukunetiko mengai merasomi mai, na sinra ni stoli tumi ko na cash, mbati sarui saulewo, sarui lewo na ilawo, na kawan kin mesati kunum bank account mena musukin na lakngai kin boleh ngabi kono check yo ko eba kai ko tukuna ya on ni sto era gain dolire non rasente sa mustu yo kila weekend na kai bi tendra ka usto kango sa butu ko tiawe ina to doko yo ni moni borbarong ngati ke mani ke ni borong tik mai ke na we service ke de e tu american go you have to pay o da kamo no mutek ID so le da kamo no mutek go ona so mai don tamat me da kaviko it's not free do tu kuna dona turanga ni Vietnam don ko there's no free lunch free lunch yeah ke vakai musu ke tiko ko e boleh tiko ko na check me da kam tiko ko no mo bi mai tu mo no sente ke vakai musu ko bi non don vingo tiko boleh tinggal sangat dia berapa kamu bank account he's actually doing a service for you and you pay for that service
Na kwa nga kena karu do tala una na vale na housing non tamay baka vale taki le weekend ta sarlak may o sana tungay bali takataka sana tungay bali takataka yo binaka ke baka tiko no bali takataka arto sile tu bi kondor mo kyan ngono melaka ni ken mo reliva o sangala no tunga e binaka yo ele weekend takla after while iko na kila na takataka ko na live ni estanga ni binaka no mumbula bakayango yo health wise motaka bakalelai o te amasarota balate sinran dan tamat metiko baka 24 hours 7 days a week you need a break o ti vai sana rani affecta na no mumbula it's been proven sa kapchina kana bandi dikango watalaki na kwatal dan tampane abe kana tiko na caregiving na taka bir na Alzheimer's and dementia kotal nga menanggaron ni tiko bikin na nito kin batin do na katumenda living to tala menanggaron but sa taka tumenda kana research you know it will affect you you need time out na do tiko na tango ngalala me ke pakai sar ni lebi dan do bata no ni apartment tiko batakina ibu kana kana susto you need a space malak mai vengo sar tanga mode and you call it your home au bakarida pakasarap tang may soy ke au sinke lambe ka indon tani ba kanon taw ni rai we au nanong nyula ka ke anong gure bango justa may tik ndor pono levo kengo isawe binaka au na binaka ta mo so tik ndor pono tik kina where it can be my rest place your own space. I have my space sa sinra nyo na bitaw tunga no ko bali ka ka pati kina nungu bali mo tikina kenda sa kila kede au sin kila bi ko na bi o matanga lib no do living to nangono mulak me kini bali mo de lutsara ba ka kinda dalame ai am I at work or at home sa vai no ta to ni mode bata no ta mo sa ta to o ta ka chuko living on so ko kangona kina you need space out of your workplace but mamay vengo na kakina mo de na kina Dina to doko ni tiko ibono ni taka Italia mandanga ke bakai ko dengo e soera to kon senga go companion sartunga o sinindo na kauda kabatu nimbongi sa mode saranga bakandua au nange yan sartunga na mataka desom bekero ni rabaya yo mandanga usaba kantina taka Tiko ibono ni daka na nomu gabo boka is always on work mode on a sanga ni rau ni mode luto saranga balata na nomu baka sama ni tinga kin ina donango na kadibi ko mambu ni ngoni donango na ya dona lenga tiko ya ena tiko talanga nomu baka sama ni ko ndina iko mode tiko yertu somi ko tiko Momode tiko ya. Nano momode tiko ya o somi tiko. So of course, work mode na vakasama ko ya binaka kina me wanga lala tiki ko saranga mai bono ni daka me rani ko lako tani saranga mode binaka bakadengu binaka ko ya na bono kiro tuku ni tiko ni kinango na binaka ke bakando leo vida ndo somi ndo na vale rawa tu taroa boki me rani ndue bibu kena vangarain dona vale ndo me leo vida tiko to tali bio ni ride sona vanua sona apartment sona vale sar tiko kina ya sar leo vida toka sangi ko sar ngata ma sa laku tungana daka ngona ngai off ya ni kina sar laku sar liva dengu vasanga sanga binak sar na kakana o tia sar nge lako iyo sali tiko butal na daka vinaka daka do so min do bakalalai kede nom do soni vale Mai na no mundo lako mundo li monitiu ngai bono ni daka mbele tawale ngani ni mamangi taka tiko ni labo that's okay no muninding ya yo kanga kiro tuku ni tiko ngo over time and laki vakabu lenga baleta ni sabakan dina takitali tiu mandangango weekend to California salio vida vitarabi na mati ngai bono ni daka na buna sarangaya Saya tal ni ronin da kain do tal na kana buna sarngaya baleta ke baka kamanda ni ngole mai ni sa baka dingo mai satur mai no ni singa ni baka dingo ni sa ngole mai vale orto satiko i vale orto leve vida na no ni na mai vital nota ke tiko na ka e na viva konge timo ni roni la ko le re baka buni wai
Oh iyo mo siti kongo. Iyo lako li lurai li ngo na nabantali bo ningirita e na vai anondo vital no era ni na rau ki na nondo to lako me to li lurai wakabuni wai. Mai na no mutiko ngai bono ni daka maroro e tiko ni lavo. Na tumbeka na sona vakasama Mrs. Neitini ni hosenga usatunga bango bono ni daka mbata na libu ngani nongu lako na lilebu na talanoa, na lilebu na kango, I should just stay on my own. But if nakavaki na nongumbulai, yo, e waka dina takia, yo, irana mai mati tikongo iba noni vakavaka. That's one of the main causes, eh? Yes. They isolate themselves. No man is an island. You need to talk to people. You need an outlet. The main time benta kana vata. Kung kanta ka tumiban, metti ko nomo kami nomo matavubale. And the time be paten da kana da vitala no. And the vidun rubi na sona kain da ka singing in dondon. Singing binaka. You have friends that can correct you. So you need that. We need that family, Sandina you'll need that family of friends when you mendana BOC tico, baleta kepkanina numatico the Katakarara na caregiving essence, Sintakarara, you come on about take it to mentally, physically, what the case socially, but the song on a very the clients go and Bobatoka and right away, so we're na so and Tanakaraba. Mentana wakarotiken tikinai. Dina todo ko. Venaka wakalebo ni sema tiko mai ke na dawi kalawa ke Mrs. Titilia Neitini. Veto ko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Vida na ulutanga. Kero sa me vital no tiki na ngoni kua. Membaleta tinga na nondongole mai. Vekyo mani na sa wakaroti kumbeka na itubutuba moni lako mai Amerika. Koya driver mai. Ngolenga mai sa sangatakisar na ID. Rawa. Ngaro na nomuni meron $1 kina na bank account ya e vida na dawi kalawa ronioni na mai toritiku meroni na wakarara taka na nomuni ngole mai ni mai daka me baka na itubutuba e sa tiko mai rabi naka na ilavo ni sange listale dotal ngana ka ubia wasia Mrs. Neitini. Waka ngo sa tukuna sarangayani be kemani na sando ngole o ti mai baleta ni sa vida o rongo adera lako mai sara mai daka vida na bula non mai daka on kamanda ono na bula o te arsa listale rabaka multiple le sutale gerelisa sang tale merelisu mai sara mai baka o listale dona ka keba ka iba tikana mi tuba kuni o tukuna waboki nigo na listale mai keba ka iba listale mai kuni do tukila ni no mo tuba se no do tuba kamata bobale mo na listale mai vakaba nga bakate kiko listale mai if you have to come back do tal na ka no bi bakasal tekitiko ni kinongo be kemani na via sasanga tiko mai ni baka multiple tiko kuni listale mai na banua nga ni ambi ni kina dona bono binaka ni ngole kinango i Hawaii ni bondo baya ningele sasanga daki mai se so lako tali na so tali na state so ngana kai roninda na bibu kitu kina balete niu e bakalolo mandina bia ni so sasanga listale mai gira mai baka listale balete ni ra multiple two so ngana kame na bibu kitu be kemunina se amati ko mai na kapinikua. Iya, bina kauna no muna bastal tekir tokna tikinang gore. Iya ko ya, o ken tong lina kay biti. Eli mo ngona tavo sa tunda sinkilana na no mo durian, idurbo no mai. No mo listale mo garuna tiko who you share with. Mbata sing tinkilana na elon na tamata na kambo sindo ya deliuna. Saya tiko ngoy. Mersa taro bitiko i merabaro dur sarto ngamay. Sa stem tu mena bondo nga stop take care ba ko telebite. Tabak sa mata na ilabole westo mi mantangami ni bondo. Tina. O sa somo na nomu lako o le da kama na nomu application ni visa. O somo may nomu return ticket. O tia o somo nga may nomu ticket mo buka nga may ado LA si binabono o San Francisco. Iya, Vasco. E sa boto na ilabole we ay lusi. Eu santo vasal saranga bile na no gunir bela kamay. Alu bina ka ker. Ka ko ni tukuna bendo ni ko sala kamay. Ko manda na tamba.
Iya. Doku ni may Satu raw itaingo ongai o bitan na wait tamba matanga mere. O kentuli na kuno lelai. O set juga ngai o se o kamu tona kain na just bere disu sa kiletal mesu. Dina. O kenda ya na kain tu maybe. Iya, menta sangaro neti kono nonda vito se kimbele tena tau. Kalau kenda la kame go ke bakanta bati go tambe ka bati kena go senga. Insan dollar na katu bi kono mudur bono mengo. Boy ko sa dakat teki ko nak sarangai. Eso erla kamai sar may dola manon ra bank account sar tak me pag itu tiga. Sa utia sar ngai biolo telibiti. Ya nanong lestel mai ya sa mo katau sar tonga berto no token na customs en roto badur me ko mai sesenga. So ni ko sala ko matanga mai no mai be me tul na wula se on no wula. Weke menina baka matubu politiko kalau ker mostani marui la basarangai if to go back kila at least you have done something so na kausa ta kabarawa yang asona batei no guarantee kono badur mital meses yang panding binyok sana mai ta katiko ya yang asona kau no bo sarau ti na bidina bengo dari tel cunga na bibise ni lawa berto tel ngare ti go na bod sere sere ni ran rabu ti kono enda duru no ti mi bava mai ta ti ko mata era ta tel cunga no home okay so ko ya metana bi marito ki no kenani to ki batenda na kata kede moni la ko mai me mai raw na kain da sanga kin da klam na to na bolo belo bibite esenga ni nak sale bo ken go mai raw na vale raw na buli non ranone kan da ba nak tu kina matin tu lebong go Amerika mai raw tu kina nambulai raw tu kina na sasanga bina ka ba lebo Mrs. Naitini o bambota sana roti kandar to kambe ka ni ko sin do talambe kana kani via wasea tau ka sarnga una class arna usando so sartun tong we nordo barong to kono program store sana we kan kurati ko mai biti era sa tom sartonga ena bika erna rani mai daka banir na la mai totoka Pena ka wakalebo ke tu e sana no muni wakatataro e na buku ni beka ki rondo mai bewa seitu ka ni kina ninge vola nga mai be tartar mai be Mrs. Titilia Naitini tiko talanga na messenger una buninda kua messenger se na radio mbulando vata messenger talenga rauni ninge be tartar mai kina si tumbe ka sana ulutanga o nina binakata me ki rona mai bewa seitu ka ni kina se sombe kana taro itu ninge volanga mai samai dava tali tiko kiana nonde wasininga ona ni dawi kalawa ke bakau ninge tomboka ko samai nambuina ninge sikoba yani na radio mbulando vata YouTube channel na vitala no keve tiko nga na channel ka tiko keve kina na Nairobi tala no na dawi kalawa tiko talanga yani na radio mbulando vata YouTube channel ni subscribe kina ninge wasia tokayani dona bibu kelevu ya wakabini bina katiko kina JJ's Food Shack na nonretu vi tokoni karawa ni da mai vese mati tiko kina na nonde wasininga ona ni dawi kalawa na via kavini mondi na dawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulando Mata, San Francisco. Kena muna nga unang nalipang ng daw and sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talauta ka bukas yung ilutang siya baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tipin doon munua eraw ni buka dingo ikimunyo kaya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na jibgina me baka na karikua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka kena coleslaw surua o tatni gay lako bata na kena pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo dondo limono se o ngawali sarang ali tumiko may nanomota e na dio maluma Billy Street o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rutuli dilibata ka ni kemu katalo wasing lebo sa mga kabi ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tino buko ni oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na tos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungode na bima manione na kabini buko lulu bay Kemando California, bima maninduwa na singilewu ni lotulewu bay Kemando biti,
and a radio Bulando Vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. E senga tina ni kara o rawa na daka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O e kenda tōna senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o drendre na te tō beto seaki. Erto sa tō waka rau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni voliboli. Rao Sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase. Hanggang beto kau baka sarawana lamani koro baka tu Mamani banua ya voisa wana moniro ngoka Baka irobau baka dangabau baka iroba moniro ngoka Tona vonga ke waitan ralangi o ana radio Bulando Vatar to mai ve vakamaro te tu kani vekianda na kavi vena kani moni tendendai karus sanga bulu kadioni singa ni bulu January vakanu ni vena kati ani se venga na vono ni sema tiko mekina ana kavi vena kani kua ve ke moni na dalata na no de wasininga ona ni dawe kalawa ana kavi ni kua singa na lenga rauni ningai sikova tiko ani na nito YouTube channel o ana radio Bulando Vata YouTube biu ke tiko ni kina na ve tala no ke sara we programa ke ndo me rongo ditiko ana no de wasininga no vata ana ve kavi ana sera katarabongo no be bakambula
nimbula tukandikina ve semi sinangase, nimbula vinaka, nimbula vakanuni vinaka tukani ve kimdo ke sara na vakelesi nimbula bay volleyball club vakanuni vinaka talitungani na vakavarau ve kimni ke sara na timi ni volleyball na netball o ni vakavarau tiko kina sota kana vakaidor tiko na katolu sanga vulisinga ni vulo machi vakanuni vinaka tukani na vukuni vakavarau ve kimni na senga tiko ni sekila uni takani ni sananga kila ngoni ge ve tartareani kena liu ni Bula Bay Volleyball Club semi sinangase and kena tukutuku matela lai sambiu talitungani na nonda to batabatongo na irongo mai valni songo au sureti kamni se matiko ngamai semberti ko nintarongo na nonda irongo mai valni songo na kavini kua and ndo na ngona leka ngango na ngai vakamatela lai takituka ni kina na sota ni volleyball kena netball weekend to and na vonolebongo California au bambota senga ni vaku kina na timi mai na Bay State Taleso. Ka vinaka ninda na mai sota totoka na programo ertu wakaru tagatiko memberleta na singoiana singa wakaru wai ni katolu sanga buli singa ni vulo mati. Wakamula talitingani vila vetimbali suba ke kemdo ke sarna wakelisilesi ni nek kemni ke na venga rabiti kongori kemni ke na turanga na marama na matabu wali ni venga rabitiko na buku ni programo ya au tukuna tiko ningo wakanuni vinaka tiko ni vikimdo wakasama taksara na dona video elako tiko na andara saraba tiko na Facebook na chat Fiji iyo do tale na ulutanga ni do tale vital noya wakalolo mandina ia wakanuni vinaka tiko ni vikimni ke na sema tiko ngori mai Australia New Zealandi wakatalaki na Way Johnson Oma iyo kilavinaka na Wailea Street, na Dyer Street, na Lemaki Street, na Stobi Herichan, mai Vatuanga, no Guya Lavangori, wakanuni vinaka tikani vikimdo ke sara mai Vatuanga, Rewanga, wakatelangakina ve Waisea Bushanti, nimbula vinaka se masartiko mai Naui Island, mai savu ke Maureen Fong, rombula vinaka na ve wakani vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, au nitaka ni rombula vinaka tiko, wakanuni vinaka na buku ni venga ravi se manitavi da wanga ravi tiko na kavini kua oni taka ninda na matan rendre tiko endua na kali wea ninda rendre na matan rendre tiko do tuku na ngana tawalengu kanga ni mindset positive tiko radio bulando vata San Francisco me koti kanda vata mai no munito kaningo una buninda kua di bula vinaka
Radio Bulletin Wata San Francisco. Mekauti Kenda Watabai. Ongo na Radio Bulletin Wata San Francisco. Mekauti Kenda Watabai. Doyan rin na naman naita. To samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra naita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ki, kanay bagai singelebu sa bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa.
en dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolu dua, Orange Street, Santa Rosa. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wdaki na kenaroni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesate vikwentiko. Mebakani sangusuti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo kesambimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Dendram beka na ngola ni kibali lo tera buku ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula kuoni lenga sinu ingawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na bima manione na kabini buku lulu bei kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemando e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kankana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalos e tabioka. Na kankana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana nono to specials and lomo ni madhawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kena bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu wali mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Kaya talangan rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa iba bitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ongona rongo may bala ni Songo and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Doanga ni tukutuku ya dhorati kumai na nonde wasininga una ni rongo mai bal ni Songo ena kabi vena kanemoni tindendai ni kerusanga bula kadioni singa ni vulo January go membaleta tiku ngana Bulla Bay Easter Sports Day. Bulla Bay Easter Sports Day na wakai dhortiko na wakarawai na ikatolu sanga bulu ni singa ni vulo Machi na wakai dhortiko na Jerry Reba Ash Park tolu vitu tolu ono 5 Ash Street Newark. Keni tukutuku matei lalai ni rauni nge betartarani. Gobe kem ni na timi ni netball. Ni bia betartarani ke Nemani Tawa. Nemani Tawa e na talibo ni 5-2 2-5 dhiwa vitu vaono. Wayana 5-2 2-5 dhiwa vitu vaono. Na volleyball, timi ni volleyball be kem do na bia bakai tabi na VCCV ni volleyball. Rauni ondonge betartarani ke lani etabu ni wai. E na talibo ni 5-2 2-5 dhiwa vitu vaono. Wayana 5-2 2-5 dhiwa vitu vaono. E na biutali tungani na nontato na kena tikin dua, na nontato bata ngoa na radio bulan dua bata San Francisco. Kena tukutuk matela layo sa suleni ngor na kena namba. Na iduru na timi, iduru ni timi ya ruanan rau $5 do na timi ni netball se volleyball. Ruanan rau $5 na idobi $2 wana timi ni volleyball kananganga $2 talenga wana timi ni netball kananganga runners up pero na yan $2 wali takitu na kakana ke na veka taliso kanibeba kamaruta ki membaletir na leni matabu bale kede ratona ngone ndangole ani baka leo lebu ndali sota na sota bina kongwa ni ndali yapa balai na sota ni netball ke na volleyball ya na vikimdo na mata timi do na bia baka tabi na VCCV ongo rauni ndonge betartareani ke Peter Isaac se me bako ani boa na isau ni sani durduru ronan rau $5 rauni ngaizele ani ve Peter Isaac na taliboni va saiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va. Na va saiva walu ono tolu vitu tolu rua walu va na zel ve Peter Isaac.
Ngai bitu kani na tikin dongo e na nonda tō wata na radio Bulan Dua Wata. Se mani songa dhawan do lewena tiko na tikina ya sana songa ni bulioti se mani e seibura dhawa o ni tiko mai kina ni wakata mai na nomani tukutuku ni veka dhawanga, ni tuatua dhawanga do satu wana tiko e na vuku ni sasanga dhawanga do sasanga tiko kina wako mai me mai kadhi waki tiko yani e na nonda tō steseni nonda tō wata ngo na radio Bulan Dua Wata me wakando wakarita ka tiko yani tau i burubura ke de tiko na nonda tō wata ko ia senga ni somi tiko na kena mtau mai kadhi waki tiko yani na i tukutuku ke de sara ndo mai kadhi waki tiko yani e na nonda i wasiningo nongo e na radio Bulan Dua Wata. Roni wako tanga mai biau ona wuninda kua se mbitanga mai na Messenger and Radio Bulan Dua Wata Messenger rau talenga ni wako tamai bi tali mata kimbau and e tiko talenga and Messenger o tali mata kimbau ke wakai tiko en duana i tukutuku ndo wina kata tiko mena mai kadhiwa ki ani and wuku ni sasanga dhawanga ndo sasanga tiko kina ndo wako tamai mai kadhiwa ki tiko ani na Radio Bulan Dua Wata San Francisco. Sera katarawangona be waka mbula tiko ani kina ve kemdo ke sarna waka lesi ni Mbula Bay Volleyball Club sena Mbula Bay Club wakata nga kina na waka lesi ni ve timi ke sara ni sa waka rau tiko kena sota e na katulusang wali singa ni bula machi kemni ke talangana leo ni timi na vuku ni waka rau au ke la ni sa leo sarna timi sa mangusa tiko na vuku ni waka rau kena sota ngo na waka idor tiko mai Newark. Kena i tukutuku matela lai, ningai redangana namba ni taliboni o sana bito toka ani na tikin dua e na nonda tō wata ngo na Radio Bulan Dua Wata ngo me na nomundo ke de tiko na wakelesi se misi nangase ke kem dona matu wale tangi ke kem dona ngone leo kem ni ke de sara na waka lesi liu and na Mbula Bay Volleyball Club. Do Mbula Vinaka waka Mbula talitingani vela vetim bale suva kem do ke de sara mai Serne mai Australia wakatala kina ve kem do na sema tiko mai Wagga New South Wales Mbula Vinaka na matu bale ne kemu ali matiabi. Do Mbula Vinaka Johnson Oma Vinaka wakalevo na sema tiko mai semi sinangase do Mbula Vinaka wakatala kina ve Waise Bushanti ke kem ni ke de sara na sema tiko mai kena nonde wasiningo na wata and kabi vinaka ni moni tiendendai and Radio Bulan Dua Wata. Rele
competition. Olangi tuena Mesa sanga nimbula Wakametao Maina itu watuva Ola tengalu ngalu Poliena bosota Keko tangi ode Tale Mena rongoda Na poso malua Ningauna era vata Veiko ongori Sayu sukuni no musala Meva kani sama tua Na bitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watu na ya nongu Nekemu wito toka Imegangi kede kodongata ovaluta Imegangi kede kodongata ovaluta Cosa mai ranandi Ni nomu isoli soli Kobukai ya sangu Naruma rauboli Iundau mani Kakeden daru rawata Melutiku nga Kota manga Dedere sara Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watu na ya longu Nekemu wito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Sereke na mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu lula Si watu na ya longu Nekemu wito toka Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Nimedangi kede kodongata ovaluta Bembe kaula Bembe kaula Radio Bulan 2 Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema mai ngai waseayani Kau mai kau merarawan
Totoka nei tavi sero e arto mai vewa kamaro te tuka ni kina nei laulau nei seko ve rekoro. Koto me kina nangona ni sawatongo e rua sangavulu ka diona miniti me vitu na ka loko. Ana kapi bina ka ni moni tendai ne ka rua sangavulu ka dioni singa ni vola chano eri. Ndaduri tumba santa wakela tiko na visa unin raki. Tsa oti wakame sa se awu toka ni wakamalua na batambata. Weke tau ia sanango. Wakela me sa kata dake mai. Da duru talanga ni tumba. En sige ni sudu batawa se anda ge dura ni tumba lima na kaloko sa mbutoto yang go wakame sa boleh ngona bitu ya sa rarama tele se rarama tu itumba sa vati ko ana bebe sonin raki e ke to California we kenda to ina sanango e ratukona tiko na donin raki ni sana badi tona wakela tale nan raki uda na Singapore ke lulu ya sianga tu ni dona lenga to toka tu nan raki me wakatoto watatake ke na tuba ke nan raki wakela na vesa i Amerika taliso. Au waka muria toka na i tukutuku ni vesa i burabura sena World News sena mataka ni kua kau nanu mamiu mai wasi atu mandanga ayani wiki amnina senga nindo waka muria tiko na news ndona kaka ndondonu beka menda na oronika menda and rabitu ngakinai balata ni te kubuti ka nai walu mai nai ka vitu ni singa ni waloko toba. Nangona te kubuki na walu te mai na Gaza Strip, mai Israeli, watkera na kei Palestina karatiko i na Gaza Strip. Ia koe a te kubu na ka vitu ni singa ni waloko toba. Mea dhawa te kumengo na mbongi sangei matini ngona merto mai sa mai matikina e lewe tolu na sotia ni Amerika. Ndina ni sanga ni ado e na vanua ka wakaidhurti kina na vivaluvaluti o ia se na Gaza Strip se mai Israeli. Ia, e tukuni ni arto mai matitiko na lewe tolu e ango e na nonra waka lutu na ngasaukuro kara kadamboti tiko na drone ka arto mbito tiko mai na arto tukuni ni ira na tombeaka ni visanga e na mai rani se o ira karasema tiko e ani wao ia se o ira ka vito koni tiko mai vira o irani o ira kora vivo ka ki tiko e ando na drone e mani mai waka lengasara na dua na nonra kemba na matei walu ni Amerika era tiko kina e na dani kemba tiko e ana tawa 22 e na kemba mai na Joritani ka tukuni ni rito tolu rito sa mai lenga kina sa mai mati kina na sotia ni Amerika. Gona tiko mai nangona tiko kina be waluvalutio ya ane ka vitu ni singa ni vula katoba mea dhawa tiko mengo sartunge mai lenga ngo na tolu na sotia ni Amerika. Dina ngania sa tiko mai na vi na waka lutu ngasaukuro ke na nonra waka dhadha tiko or ira na sona batikandi kara go tukuni tiko nga ni rangali tiko wata ke Irani ra kara to tiko wata ke Irani ninda waka samataka ya Irani Palestina era via veto waki tumbe karo ninda kai koia me tiko me nang kavitu ni singa me adava tiko mengo e so era maboa so na so tini Amerika era maboa ia sange mateni ngonongo merto mai matekina i tolu na sotia ni Amerika, tukuni ni ramawoa waka vasara e tolu sanga wulu na sotia ni Amerika. Erto mate tolu, mawoa sara waka dha e leo e tolu sanga wulu. Na wuna o kuta dhake me kina ngo, mbaleta ni ngo, sanga i sa tukuna na presidenti ni Amerika, Joe Biden, ni na senga ni na rambeka ni ka ni na senga ni na sana iliu, waka mertondo tunga yani waka tiki beka na mate wal ni Amerika, sarto
yan ratunga ra yan rabo kitu na panoya na panoa ka bakaidur tiko kina na bibalubaluti mai na tokalau e loa mai. Senga ni a serto da ka basarindo na ka merto bakarita ka kina ni se merto lakan baleta ni rto senga ni be bakitabi ni balu arto se arto kilatunga esa kilatunga Amerika ni na gai bakitabi na bibalubaluti ka bakaidur tiko ya esa nandu tani ne bakatangi dengende tuku ni sana rao ni dana rede tiko kia ni ka ba ni balu ni burbura sen World War. Ya, koia sabati ko ana kai mai ado na mataka ni kua sa vos sartiko kina wakambimbi o Biden ni na sana rao ni na ado kina indona ka o tukuni tika ni ngombaleta ni sange mate ni ngona merto mai le mati kina leo tolungo esa da senga tu ni da kilana dawe na rao ni na ado na visinga ka tu e matandai. Koia Dondon beka men dana yan ren rabitikina na wakawakarau na kakana na wai na vekava ya senga tunin da kila na veka na rauni na yado. Obia waseti ngania songa na ka men dana mena wakabure waka sama tu weekenda baleta ni senga tunin dana kila na kai rauni na yado. Tiko bu mai na ngona e adu kina ne valu ya mai na kavitu ni singa ni buloko toba. Me adu tiko mengo en donan rau 5 sangabulu. Tuko ni tiko ni donan rau 5 sangabulu na attacks karto ambiuta mai na serto bakai dortiko orto na oira na ilawa na batikandi karangali tiko bakai rani koea donan rau 5 sangabulu ya sange Kongo sarto ke mai matikina leo tolu na sotia nimerika ka maboa sar bakada era leo tolu sangabulu Dona wili le boya karoni dana saroni na daka takaroi ke ni na senga ni tiko ndei sen tiko wali Amerika ena ngonongo. Koya ngai indona mbaki roni kan dona mbaki ngo menda baka menda na riba mbitu kina se menda na andra bitiko kina baleta ni babaro tiko na binding lebu kana baka iduri na bulo November rua ni valu lebu e adu tiko ngonongo na e valu mai Ukraine, Rusia, ka kene walu kanda ki la ke te kongo, senda rongo te na news and bisinga, koia mai Israeli, ngai mai mateni ngono go merto mati kene leo tolu karama bosar bakada, tuka ni rama bosar nga seriously injured, era leo tolu sanga bulu na sotia ni Amerika. Yenta sana bena numitu nga na nonda na bi masulaki tiko ka ubambauta ni na ngona bena katalanga menta sana masulaki tiko nga me wakarita ki weekend na da menta na dakaba na buku ni nonda na wakawakarau tu na bisinga na nonda wakawakarau wakayalo wakayango ke na beka menta na dakaba mantanga merawa ninda na sasamba itu kenai. So watunga rosanga bulu ka walu rosanga bulu ka rona miniti Rosang Wilkarona miniti me vitu na kaloko na radio mbulando vata au ni taka ni makare tiko ani na bioliba ni radio mbulando vata se vinga na vono ni sema tiko me kina na kabi na ka ni moni tende ndai beba kambula tiko ani bikim do na sema tiko ngori mai Australia do mbula binaka bakatena kina bikim do ke sarna sema tiko ngori mai Watuanga mbula binaka marama tau marama na ita bekem do ke sarna sema tiko ngor me Watuanga dombula binaka bekem do talengan na Mbula Bay Volleyball Club kem do ke sarna officials wakandu ni binaka tiko ani na buku ni wakawakarau
Never
Do yan robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sila katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Kursan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy sembang bakau. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu. Kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singelebu sa bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay bagai singelebu sa bagai kabi, may baka na bagai sekera, na sui, ikatabu teke, roro bagai lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vimamani yono kina vitu ene kabuni bugululu be kemadawe California. Vimamani ruane kabi kina tolu ene singalewu ni lotilebu be kemadawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me Kauti Kenda Vatamai. En muna nga una naliwa ni nondo soso enda sa senga sarangan ni kila nada bumenda baka talutaka bosing liutaka sa baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono munua eraw ni baka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na bay matanggali kaka na jibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso ng dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabioka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko ba talaga ng pie ng bani K na manray? O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosarangan no direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito, mito may nanumota, e na diyo maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit, dilibatakan na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ana radio mbulando bata waka vinvina katiko kina vi kampani ke sara karamai bita tiko na nonrai tuku ni ve poli ve buke tiko na kiana didi waki tiko na nonda bata batongo na radio mbulando bata San Francisco semani Vena pono ni sema tiko me kina au ke la ni na maro takatiko na nonda do ve sema tiko na ve singa ko ya ke vakai senga na ve kambani so era mai vakatangi takatiko na nonra tuku ni ve voli vakatanga kina na ve songo so ka rawe toko ni talitunga mai me vakana Ethnic Media Services na Regional Pacific Islander Task Force vakatanga kina na AAPI organization vatakena na walibola liu ni kobana i California ke waka senga na non revito ko ni senga ni to mai vese matitiko na ve kavi ni moni tike na bakarombuka dina nga ni vida na madhaungo and then na vese matitiko nga na moniti buke lulu ke na bakarombuka sanga itu nga songa na bibi sa ulalai kame rauni nangai na lamani vida na madhaungo sa tiko na bakanunui ni sana ngai to dhokotale na nonda vese matitiko na vesinga lima na singa se ono na singa mai na tolu ki na pito na kaloko e na vea kavi ko ia ke reitunga na nomuni ve masulaki nomuni wakanuni ve nakatiko me rani na tamani tunga na nonda ve semati e na nonda watawatongo na radio mbulando vata San Francisco me kuti kenta vata tiko mai na buku ni tuktuku so na wakamadhala na ve porokaramu so na ulutanga e ndo mai dhaura ki tiko yani na nonda watawatongo me na ve buki tiko ve kenta na itoke kanta sama i waki tiko e na vanole bungo Amerika wakambibi tiko ve kenta tu i California kau do tukuna ni asa buru taliso libuna kai na toto bata tiko na bika anda lako duruma ninda mbiu vanua mai nda lako mai nda mai sasangam bula na dua tali na vanua so beka bekenda nda sangole mai sanda mai baka tiko tunde ya so bekenda tikani tuba menda na listale anibiti nda na gela ki baka dengo tukina seli retire kinai ya kongone au kai ni semani bina esi burubura nda lako nda lisa sangam bula kina
libu na kai na toto bata ke di tiko na vika anda lako duruma. Koia, au ndo matanga na kana nungu do waka bini bina kata ki kiamni tiko na do sema tiko mai na visinga, na ndo wasia tiko yani na nonta bata batongo, baleta ni senga ni kararawa, sonongona sa wakami undo yalo leilai, unga indo kilani o ni ndo sema tiko mai, na vika o ni ndo wasia tiko mai, na nomu ni ndo wala mai na vika ke doia, we waka ungeti tu, endo wakandi takatiko, via o na visinga ni go e senga ni baleti au, go me baleta tiko na o kenda na kawito ke, ana vivono ke te sara e kouti kenda mekina na kalo me mbite kenda tukina, kangai wakarau takatu na vikai so, me rau ni wuke kenda, enda mai rawata kina na mbula, ka rau ni nda vivu ke talitunga kina nonda ndi matapu wale andua, vera na weka, ka ratiko mai vanua, ratiko mai viti. Vinaka wakalewu, ke undolo na mengo me amitunga ni waka vinaka, weke mni ke te sara nanda usea matiko mai na visinga, weke mni nangai rongoda bo tiko mbeka na nonda batabatango, nonda programo, ke ratunga ke rau ni ningai wasea toka anina, nonda tau batabata, dona share, dona like, follow us, ke rau ni ningai subscribe talitunga na YouTube channel, e lewu sara na programo na ulutanga na vitala noa. Tumbitu ka ania na YouTube, kame na wakararo taka wiki amni, balete nukilani da ososo ke tu, senga nindua e tiko na nona vanai aua me na wakaroronga tiko ngā mai e na nonta programo ina visinga. Ia, e tiko e sona ulutanga, sona vital noa, sona bulangi rendusure ti mai, ngendo me vital noa tiko e na nonta watawatongo, nonta programo ina visinga koia, ndo wakararo te kikina ngendo limbitu ka ani e na nonta to YouTube channel, o ninge rongoda ngana vital noa ngau ia, e na ngauna dhabanga o ninge ngalala kina, sa rauni o ninge ndo rongoda tu kina, rongoda tale. Me rau ninge indei ka kasa na vika so, endo sangai me ndo me wasi tiko e ani na nonda tō watawatongo na Radio Mulando Vata, San Francisco. Au sana mai dhawe ke, dana ge me birongo din doma talitiko e na singa buke lulu, ia ni mataka, sema tikunga mai, na nonda watawatongo ni ge wa setunga yani, e nanda umbitu ka yani ni tukutuku ni vivoli, ke na vei tukutuku e so, ke tona numa ni rao ni na vivu ke tu, viva kararamata ki tu, e na vei tiki ni nonda mbula ke de sara. Sa watongo e rua na miniti, me vitu na kaloko, na muni tō kaningo una vuninda kua, me dhawana ngau nantanga kei virongo din doma talitiko kina, ni te wakadhengu takumanda, maroi tika na mbula.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wa yani.